Onua TV baby will be ubetumi ahwebi ewo ho Nikki Pizza Fan Club UK make us say o maso mu den ya wo boye chidom ene adontene sa enso na Ghana Association omudwumade ni so mo eboa mobrowafo na wonum ewo Mantova Viadana Italy abrochimemu ho asem na make enti wo mo so eso yasene boye chidom ene adontene pa na Adepa Information Center wo wonum so ebiemu ehho a wobetumi ahwe dwumade Iron Boat at 32 wonum ebiemu Harimat Supermarkets ahenema kokoben wonum fidi akese en wonum biemu seikumo ama obi hwe bie na Brabra Information Center so eno so edem panti mo amwo nyina na mo hwe bi na fe mu tie bi na mo de madwenkyere so babra esemu ye bia homa ne tuma na won so wo de wadwenkyere ede aba midin ede Maa Akos program ni akoma mu nsem sabre meka sai abedwafo nyina aye krado na nakua koko otibensa benkum so Ishmael Haywood wono so gina machi bomi chidom ni adontin sanso na na ya so ede yakọ YouTube na won so atumi akwakohwe dwumade bi TikTok eno so edi atwagu pa gari shot it ene ni nuanom wo mo ejina ho ameka sai wo mo so mtumun she emfa emaye papa na bibia entumi enye kama na yenko na awiai yane yenua bema bia yensa no ha enkodi nkomo eyata waso ye pa netie enkomo no eyie sanse na me snap no way mamie na me fan chetiefo no mu hunu se ne case ni ye case ene case no eye case pa enibre has come se obi baba bi na oboaboa ne ho saa na se ne snap di na chi na snap di asamwa munim di yade ye ma bebre enie na che se enibre has come pa snap di ya chira bani bi enya sam ketu na meka no say enti no bomodi atewa so fe wani na etie ensem no eye na ene yesi amagani amagashia eni ehunu amagahoho enu ntie ne amagahoho bepiemu wo ha se ye shirapo no eno no yenko na meni menua be me eni nkomo be me na memo hawie ya ena na apom adomo ye de Kristo ase udin e fa me kwabena nyako asare kwabena nyako asare fi hina bai me ye latini but with enkran okay nti akra na ofri bai labadi ne kwan wa wo bitra ka mu frin crime basa no a na chese wutum no se enibre ewom asem no enye fedi agoro enu nti meye misa sam asema wo de ba ye na wie me nkuta na mboni meda etiefo ase meda me mpanyifo a mo hu mi ache na yere gift yanti ope bia ye wia ye be hye ho okay nti enko asem no so ye wia na ache awonu nyina timicheche obia masa tu ana se me no ba bi atena awo ma ba kon ene mienu Akoma amoye 87.9 okay na me ho abaiwa no me pe na asem yi ama me hia no e wo GBC na asem no keto ana se me twa so na ye tia ma ni ye tia ye pese ofifi mu nyina enti me ba bebe mu ye bebe mu a na bebe ye dare no mafoma na yenka nkyereme na meso me hu dia me na mentimi nhwe memba okay me no oba na awo oba na ye fe no kafu ichira kaso ye tena alabadi ewo mawule area mo meka mawule dia obi ani mawule ewo labadi na ye tena ho no na me pese me ye no ho ade oba no ampene ne papa ampene eti no kaso mo mpene no edi na me frefe papa no na me dada na me frefe no ne nyina wanti e me etu anamo ekọ papa no ne nua ho ewo ho poli be say 15 years back ni eti no ebe hu papa ne nua no na ene ne di nkomo kakra na ebe di nkomo no na yebe kasae no papa no frɛ ne nua no sɛ bra na wonya hoho ode hoho ne wo bande ba so se ne nije wo ba no nti no waba ono afrɛ saa enti no sisi ya no hu di obeye so ode be fie because wo hie oba amambe kwan so no me fifie na me finkondwa fie enti no mini mama mre na wona mama mre so won sa mama mre akofo bi ba na wode ne betem afi na BBC that is a wa wasema eti me so me botu e fa oba no say o ma enko papa ho dia ene enko relative bi ho e me be koy e be hu uncle me jansa si ho fix amamra se no
woman na yefunu be buy na me ma jo say e say me oba no ho ade se dia obeka no because my force no sa ye call mama o mama list no your friend no anti akone ye nua maso ekunu do ye coach na yere mama no mama sa letter no atem didie nyina ka ho magiatu because me na me de me sa ka ho ma de ye wo e be wo be ma no your friend no na meche na ye be wo nya meche no echi na me frefre papa say o be pese ba be yo ba no because na ma to me niam de da entini o be pese me ye no ho ade ana be yesa wampene ye wo musa na ntafo bae na o su say mama bi say say na mama bi say o say akola ni nyi nti ko yiye funu na obo hwi no ko yiye funu mama bi mama no waka ba bi nti say yen ko yiye funu ye wo na me church no ye bi nya ntafo but me ni share me kan so be wo miensa ama me bo mu nyina din na me kire adwuma omba be e wo GBC anim ho edini nti na me de nsa abaha nti cause asem na me ba be ka no me bu afu yiye pa na eni brin so gentu ntimi hu je say bia na edu bempeso bi obe hu say e bia na bia kan emo do me ye dia me ye bia me hwa akwara no ma obe wo ye fefefe obe wo ntafo no so later no san banyim biom onyame no na ye ntafo o ma ba wiase efe ba ko David Chei nyakwa sare na ba ko ye Duncan Chei nyakwa sare ba dey me hu say efe me mba no say achu ni echi me so me ya kan ni ba enye say efe me ba achu ni echi eno so enkemfu a what be said in ase achu ni say ye ntafo o mo fi agbe me mba no so o mo fi agbe papa na efi akan o fi mampo enku apem late ekuyapem eho na me fi opanyin Chei nyakon asare ex soldier oni Kwame Nkrumah ebon tuku oka soldier for no hu bi me kan o mu wura history mu o me hu onipa me pese me o manpon ekuyapem e was school of death for nchen ti ya asase ne da school of death no be yendia nti e frema asare nti me nuanu mu tie di ase o mu betie no mu tie ndi a me nuani me mba fie bon so no ye hwede ye be ya e be fie because emre ne ya so enti no ye be won kwala ne wie ne papa no to nsa frɛ me sɛ membra na mamba na mamfa ne ba mbrɛ me obɛkyerɛ me so ya hunani na me so ene de enkanfu ene de o kasa na ye sɛ ye de kente da de funu no me so me nyo bi a obehu me sɛ like obi keke but when we enter into the spiritual realm obehu sɛ ye nso ye wo hopa enti no o kasa me memfi no be ka kyerɛ oba ne sɛ ye papa ntimi nkasa na me so yo mate e o ma ye kasa sana papa nsan frɛ biom nti ye frɛ biom no say Asare or whatever you call us, or me brofo, Asare or whatever you call yourself. I told you bring me my daughter. If you don't bring me my daughter, I will show you where the power is coming from. And I'll show you that I'm from Amona. Okay, and I say, is it your father speaking with you? No, say, yes, it's my dad. So have you heard what your father said? I say yes. Brofo neyeka. Don't maintain brofo by many people so sa. Obano in brofo any I be pen. I'm so menti I be. And say no brofo ana. I no church because me school kono endorse him bia but ye numade enso it me kan be guma jenjenjen ye hian so beti ase e bi hian so beti ase ye wo ho or try so be call police me boa no mani ba kuma ase eno so no papa friend kan so on fi o em so friend papa na papa hu say or police me won pay police for pay for I bia me overseas a met me ka say be ba kokra o ye senior chief inspector or license office here madam for pan the year na chere me say na makeup John Jimen senior sister and general me I know a lot of things in hands of work me ka say I'm one of the kingpins you know me ye dey say me yo ma oba no the opese me ye bia me ye you know my yama oya nkwala nya 1 month or say me fa ne ba ne brand ma fa na brand na eno ne yankra na omoto sesen no in mienu no ntafo no nti no manya 1 month nti e hompo ne yekoto din no yekoye no oni na busu afo te wo na omo ete wa omo bai nti bisu me kita mensa mienza me nim nsa omo mepem ba san se minimum ama menti me din sa be se mienza ko na de ombe bisa bia me kita brofo nsa na me kita shinap na me kita whiskey na me de ko ko to na busu afo omo akwa oba me je so wa be fo obi ba na ombe yo ba no adanse BBC e na me se mafom ti mo fan cheme mom so wa kan dia yate na se ti obo ye da yo ba no na me se o papa net woni se o fole se me pese me yo ba no ade ne kra na metimi akọ metimi ba kra be sa ne ma yo ba no ade cause papa ti ase ti sia oluma ni ho oluma nso ahye me bo se oba no ma me nware ne biu ansa na me mapa ewuko enti ti oba no de me ni nya asem ene na ye ne ya na o ye de bia no de me ho asem akohyem me tu kwan ko Equatorial Guinea
nyame adom president ne ba eto nsa frɛ me na ma me kɔtena Equatorial Guinea ndi sia ka se me no nka Spanish kra na metime adwudwam bi edi no ebe ba nse me be koy no me ba be kɔ no no se akola no nkola no e se o mu school na me say sky hen na be so because I have access to money and you know metimi etu yaka nti sky hen no mo pe but satam na me ka no na me dadu yase yo and say province a ma ko kire mu duana tan mama mo bisa mpanyin fo e ho nso me dadu yase na me den me send sika ma no to no oje ebi wa prefer ebi wa say ebi wa me call Opebia house sika me ye ko yi Opebia house but I friend Dr. Notti me unity every week or unity 2 times me yi pe na ma send sika ndem ma me nya bi ka na me da kan wa man ko pem time a me betu kwa no years ano me bufu ye nti man kra no na me call on the 15th October 2015 na me call na me ko do adwuma nti me ko do e do Sunday Monday of the Tuesday na me start adwuma nti me start adwuma no omo ma me 90,000 sifa and do baby ya say month maso nti ne ngi nsika second month me say ni nyina ba Ghana ebe ma madam fi be ya friend Paulina enti say Paulina ne line wa ha me obi a me boni dim bia me won number wa enti no say do so ye say be frefra e be mana afro enti friend bi sam center for no omo ho te say na me so omo nyina omo ho ye omo say na wa ko ho na say na me say me ni say me ka yo say me ni Ghana o say ah ko na me say ah me ko no say okay this is here nkola no go school na me say me nim because wa dan for no we discount no it is here me meja no wa me mfi no also papa me cho nkola me o ma nti nya botre bibia ni aya botre am so me see you matic sika was Sunday so fan kra no to school no but discount oba so wadi Paulina bisa was me man is ka bia e ono dia minim so to antropa minim na me che ntro bibia watwa nti no se kwan bem dia fine nkwan am bem pa dia na oba air na I betimi apansam pense mu ama na hu se me pese oba me pe ne papa nyina me pese omoba na offering evidence your friend Gaza ne uncle me se ni scan mama on country papa nti oje ha na waje ha me we miska bebre me pese nti na me de shina pa ba ha se ene de ebesi me pe me no kware o nti me wi a me ko akonedi ho ono na enye mfie dua a me na ye opsum ni aye fa no amanya ko a omo mo wala tanim no yiye nti no be ka sa asem yi ansa be no kwa na mepe esipe wie pe meka sa esehi okay sehi be de minim dia metimi aye bio me ndane nso ye ko fra ye man president kura betena se kura be pacho bebre nana me sere wada enya dia ofra me a me ba ma be ye mumu nti me nkasa ani oni abre eni me ni abre pa president kura bem kura wona debi me ka me panya asa me ka me se modwuma se me bodua ni wi a me wie so na me tu kwan akɔhyem ofra na masere no bodua da o me bodua da ba na mpɛ na mpɛ se me bodua nti me ma be frɛ ne ma omo mo nsuo me frɛ omo mo nsuo ase me frɛ omo nsuo achi omo nkwala mu omo mpanyifo mu abrofo mu ebibifo mu me yakopon ba me yakopon me ho odin te se kura no ye frɛ me kwa me ojam me ojam be ma me bobidin ne me person kwafo omo nimu no omo ni say in the spiritual no me nkasa about spiritual mostly but dia me hu bia me ka bia no esesi e wo sesi e twa sesi eni oyodi eti no me person me ka me man nyina me hye nkom ansa na me nkwala ne ba me hye nkom ansa na me mba ne nyina ba se man me hye nkom na dia me ka ne nimu a me ma de nchen me 87.9 dia me ka no me se me ka na dia me ka ne enyim a nhyira na be da ba di me wudi pa nti se me ka na nsidia me ma ade nchen me nchen me pa dia en mba ma me wonhwe ne yi ye hia wo ma ne hia wo wo busuafo hia wo minim eni tina me sem so me jimi hu di say dia me ka na no kware me hia na wodi bi si no that day no me kire me yo fi bia ono kwa me wan chewo na chi wa na chekire no me kire na chi ko fi ho mi jama me ko fi ho mi jama na mi jama me ko fi ho mi ko to ne ma me papa me describe ne ma me papa kire no na me kire ne ma obewo na me kire ne pastor me boni din ebia na apɛ no nti no wadi nkan bi se na se ono ote ma sabe me wala badi enti me mana minim no ono nim se ono papa na bia so wa ba akra me pese de bu na nyuma se enti on bra no me test no me dia na me sesa me mango fi me wadofo bebre me hwem ko fam mama on ma so bi kra de mo pese me ma no ma friend me ebisam unye ni package e wo secondary school sisi ame unye ni package ono ba no so onim no nti mi nka engogwa me oba me nya bre pa eni bi so wo enso ja edu sa time no we hu say yes me every can have a bad side me tia say pa but I don't want to show my
Backside no. 87.9. O person who no near ya wo ho no na say I'm a gentle and we a gentleman. Say ntokwa dia me ni ntokwa I love. Oni jintokwa. Any say. Say you back already me ni na me back first go Na ye. I say ntokwa yes, who believe who na who believe mo shia na ma bon ntokwa. And you obejin performance watching. Oh, the me job be man son because as I say fight a good fight. The Bible catches me say fight a good fight. So the fight which is not belongs to you, don't go and fight that fight. Because you can die. But where they media, media. In Crawford, I'm boom, the answer of my Hey, who bomb the answer of mobile? 87.9. I said, Sabia, what or media go? Oh, I to who aha, to what about 2 or more. My cousin Crawford said, "Me war bad. Me mamma win line, me first one. Me making the picture of that. Me saw a boxer. Me back me so me baby other. Never even none of my children say, "Oh my day." Oh, can so be woman. I say, I don't know, Papa. that be me over. Say I'm bound. Me man, you want to me pensa. Ntu be so be woman. Me war bad. Umpe so be woman. Enti say wo ko for ba no nyinsem ba ba yen. Oh, that be your best son. Wo be son say. Oh, your best son be man. I hospital one na so be yen. Me ba no penyin no. Me tell say me cross me na me papa cross cross ne nine. Say ye tran konwa so. Say boy no o tran konwa so. Chenya kwa sare fie. Eti oba no me ba na me beto say ya wo no ana ho moja no cross ne nine. Akra no. Akra cross ne nine. Menka enda da obi ya wa ha. Na me ka say dia me ka wa ha bia. Say ni ma me de nche me. Enti akra dia wo no aka na ato so. Akra na ato so. Say me be ka no kwa dia. Because me I know your first born na say. First born. Second born me na me buy me children say we na pen we na ketwa. Because me wani. Say me hu say we ketwa. Me buy no mo da o mo go. Entafo no. Satan na me jije ketwa na pen ni mpese me ko. Because osu na hospital so ye ma me mfa no nko. It me delay time. It be delay time me buy na where your operation da ankola no go na me so nkola no na me bomb pan ma. And I'm say na na me ma be so nkola na me say me ma. No say nti hwan na pen na me say we na ketwa. Hey. Wow, me on ma me we no na me go transe na me no bisa say me we he me mba na no so e na mo kire me amount a me ko me mfa go to duro bi ne mfa pam man ye wie no so me tua aska dia me tua ndie fine ndie ehun hi ndie so wasade ndie ma say me di na be fi me na me no hwan man ma nidi it no meti me ma di okrokro ba ye aha me krokron pa only the most luckiest woman in this world. Yes, my woman. Na say ono obebuniti am na me boniti man. Wa na abotire. Me na me boti. Say woni miti bo. Me no be makeup so wa na ye man. There be no so no any problem. Bibia. Say no ye wadwuma we ye. Medwuma me ye nti no. Metimi aye bibia. Bicycle so fa so ni free. No an pen. No na say ye pian na wo. Na de o ka say wo ayi wo wo oba no na ye me nwa. Na say Onyankopon meka say Nyankopon do ye pa o. Nyam de do ye ni wa obi bisa mintimi ye ma a me nsanje ntientia. Me sade enyentia. Enti woni Nyankopon e bon tuku yi a. When I call his name right now, what me ho say I was say start agume. Agume. Thank you. Eti no me ne won tuku bo. One no wapam. Me ne wapam serious. Me kwasa da me ye nyina me ne wapam pa a wodi achinje fa no de a. And wa kwasa de open me ye say David. Ene de oba na ye ofa che no fa manyame. Oh, me da che no by me pe no kware pe. Na snap ye. Snap na me da ba no say me da ba say. So wan kan no kwa dia na say me ye wo biom tu fie woni ma. Me so me fifie. E je say me ko asam na ye kan no me nkan cha me papa ye o. Me nka bibia nche obi aye o. In the first day America e bia me busu ni bi bete. Na woni se nyame so ye nkunfu nyankropon we kire ne nan. I do as you say. 87.9. Say o kan was am de tun so be ka cho say ono nyina omo nyina ye ne mba. Ono no mu di asem. Enti de omo de nfa ma omo. Ni di ese omo because to me didn't pay ndi nyina hye ne nsa. Na so mo man fa ni di ma to me di fo. Etu gwa Bible no ma en san kan ka cho say me ma dress go Bible no mu. Ye ka kire me na maka. Me ankasa Bible na ankasa me nhwem. Odi kaza de makaza. Ten. Tena me to kwa say me kofi kwa ya mamre because me tra konwa so ohia me e ko pio baby. Yes. Wakonya na mpe ma asem wana. Mankodwa no enya se me mpe ma asem me mba na ma bi bebre.
worry oh marry won be worry bebre ne say na say me nko for bia dada ne san ne ma no me taba be youth no me no da me use wo me use en say me dey bone but no mo fele me ntino ne man ne fele na so we are feeling papa me dey 50 years am to e bi me ka say me boa but oba na be hwe school a me koy ni nyina me classmate ti me dey 50 years I don't think I'm a small boy. And you know, my son into me because I do. But now you from India. What you know what when you saw me table tennis, me table tennis champion. That's what 1990. Me na me jina my lad. I dey cut up on constituency. Me na me jina lad. Me na me table tennis. Me man for a tournament for school time. Oh okay. Because me chema GIG. And I'm winning. Me ka say university cap me na me chema hom na GIG FI any thing na man feel lose oh na say mba ne de unum say unum kasa mba no omo yada wo yeah into worry be pa oh me kasa me nwe cry me endu cry me kasa almost 1000 bedu hey omo nim de omo nim ma no cry some na me asa me na akaka jam za oh na say ekuturi akra me ko se ho omo hu me pe omo se tekero omo se de tekero me pe opa won fe o sa ekuturi agini omo se de tekero na asa say me pe e ma na so fe ho de ye de che en watimi awe mama akoma ko 1000 oh se ne de me guso kompo o bo me se me ka bibia che ma kan tam bi wo ha kire ana me boa waka aha enti no wo so won kan sama nya no kre na me pese me ka kire wo no ben kasa man nya no kwa wa mama akoma ko 1000 oh da bi mi kusu kompo awuye oh da bi mi nie e fiasa na me pese enti 1000 na chi bi ebi ka ho oh ebi no online kwa o mo baso kwa sia me pese me ware video o be so ere me pese me ware ese o be so ware na wujae oh sisi ano ma gumu kakra mama akoma ko 1000 oh na se o mo de cheme omo de che nti emu bia wonni mu bia tena sen ana ya hit and run no boy na ko be me njo ba ho ono no odwe ne ho nti me no hia me no hia wi ko me na me ka say nyakopon pa masanga me nya yare papa I tell you ena ni na so na bo no ro won hia condom pe condom ya de condom ya de on pe condom de bi na yare bia so ntumi mbo me e was ba mu denti because me ne me nyankopon kasa yi se me yankwase ade ma yankwase ade nso mfa nche me ono pe no bitimi nya che me enti me tina me te ho no me nya obi bone single ladies and as married women ka ho debi me me slow ade o se hu obi yere kra adwane enti no single for na omo de brem na ma we single for no omo na do omo ba this year me nya girlfriend kra me pese bia enche bia meto sampa frame na yeah baba bi wedding no you be bad do me your wedding o be dey o me engagement kitu e wo fie ade wo so se man ba be se no o ba bitim de bi me nsoro bia na we dey tell me say me your wedding and say emba no o me start bi e be say ye won wedding o so why won wedding no grapple o grapple wa eno ani o so do be na jealous na akodan bi wo ejapade bi kwa o mo ba no ejapade na muslim ba e ji say we da me hu wie ni entan na me hu say odo no ho ende e betima akoshe ring ni e hira so na ya bompa eguso aware na ni engagement say ye be ko mpemfo ni akobon kokoko na ya mamre ene na aware enye wedding is not anything but because of ebusuafo nti e bia no mo be jojo oba no nyama ya ni nti na mostly ye wedding na wedding is not anything. I don't see wedding as something. E ma ta ji mu sika ki di si abronsan ya kenya befo na me enye sika o na so mo kwa be mo sika de ma saba that's so na okay ma me chi ball ha wo kwankasa wo kuma beto wo pa mo ma me match match de boy match mo ma me match mo fe blaster na say match be name friendly match na mo invite me kakra bi na me ye bi kakra. I tell you people dia met me no I don't think say we bet me enya easy we dey draw na pe wo there be me fe draw me po bia ball no chekura na utumi ball shot na ma chest na me sa akata me de matara na kata boss na me yato na ma train dia buy inside me train ejapo no the buy inside ma ye no sunyanda bo wasa na we kan ya na ma ho bo na watu ma na yira sa bo nti enya bo na meka eni nti na me yes alo eni nti na obo so mo de pe me na me we wo mo ma me me de hey mommy yeah wo ba me komo duso ampa duso eni abre na wo bo nti se wa wo hwa won se omon ka bibi se bi o aware anya adwama adru na ebinom ka una betu ya fa baba ko se metra baba ko oh me promise oba ne se me ne tena na o use it ya me fa na chi nti me ne te onyina utumi
Oh yeah. Na oba no say me do no. Me do oba no. Bibi eni obi say me yem man. So no betima kan kwa dia. Tesi na do no ko. Omuka bibi say tokoro bi a wo bewura mu ne honhom a ewom. Wo bibi wen ho. Me do bi antimi yem hwe. Wo bibi wen ho. Oh David me ni hwe. Me grandmother na me grandmother me ka say o ye ni di man na ye fa na manya ko na yo bosonsum ni ala te obi anim. Yeah no. O ma meduane di ye. Me grandmother ma meduane di me hu na ma men. Me de metitu no so say o ko manya ko me do too much. But the amaya ma on de obi ani asase so. But so manya ko pon yi. That's the ultimate. Me nkwa sorry too much. But you don't bring Bible. And all Bible. Because one thing you go me fa hard but her. I tell you. Who be beyond quotation? Oh, there being a giddy. Nyanya sem de so dona ka wo hinem. It's a bread of life. Ti nyakoba sam honhom aduane. Ti beka so o fa nyakoba fa niye enye kwotwekotwe. Also be nwa no ayenwu be hye no ayehwe. Me mpese me ma quotations na mba ye ma hye wo mo. Na me ka bibia e be hye mba me mpese me kasa. Na wo ma me kwan se me nka ba akopa me ka ba akope. A kire ma ka ba ako. Mba me tumofo. Me pese me ka kire mo se Bible say se wo yoba na mbuo ukunu a wo aboa. You are animal. We are oba na ummu ukunu a wo aboa. Sa me no na me ka kire. O kan we. Me kire later be do. Se me na me nko bi mu hwe. Se wo wasafo wanga me ma. We are oba na se ummu ukunu a wo aboa. Na se ukunu ye eti. Na wo pese wo be eti. Na mbu no. Na umbu na den ni wana wo se de be ma be ya na okay wo bebu no. Ena mbaje se eno kura mu no. Mam quotation me ma quotation chiri. Me pensisi ya. Da bi ma da bi me mboko to quotation sisi ya. Mboko quotation sisi ya. Quotation de me mboko sisi ya. Na op quotation sa e ya no abomidin na me nka se ma tro quotations no. E dia mo na me da send wo WhatsApp. Me kwa me je WhatsApp number. Na ma send quotation. Ka ba ko ene ya ba ko ka ba ko ka ho ma. Oh ma. Ka ba ko ka ho ma minti. Mbacho asofo no mo ma ye nsuya de pa no. Me sema me pacho. Onyame asem ye ade a yes scan for no e anu ahwe ni na mo nja ye ma no we ma hwe mba na sa si asori kura no entumi nkwa asori na se won so wa be o me ma se me de me asofo die no me mpa ade e fe no sofo because wo kan ozi ya me mbo quotation wo kan ozi ya o say me ma fam se mo yo sofo na ma ntimi andi ma asem so anka no kwara na nkyere nkrofo a ana ama na man a me gumu ni ma se na me ma mo ni ma bu ase e wo amana nu eti no we are software and I say we will be elder and I say be see me sewa dem so me wani omo ba na mo cheche omo twan or say plug your eyes off say be ya nko wudem we oba no wa mo kura we abo yi de maintain do we dey on that what the letter I promise you me send maintain that with me na also say Bible no akra so ka say oba mu ni kru efe bo man okay and we say because be man na ebusuanity and we ka che be man so say won so do yere sharp nti be ma wono so ano na yere no so na say wajimi eno so Bible no and they me I'm not here to preach the quotation. Yeah, I know. Yeah, what I say you be can some far to me didn't pain the because say which obi twan tro a wonim say Yakobon na chiwa de pa na e konsa 87.9 and obi otwa nipa nenti won say na chiwa de pa no enye dwamambo say na what the 10 commandment number na chiwa de ni na I won say I was say gumi bonidin won say I was say gumi na wo bo Yakobon din me bonidin wo bonidin sense nkyere nisi apa na me ka bibi se besi I'm telling only the American Shamenkom oh ma yes well, I want to be team or the beer. Amen. Amen. I want you to be beautiful forever. Amen. And I promise you that you end up with good things in your life. Amen. That's the prophecy. Me anyway, so me pronounce and pack a bit of the mum. Can say some good to mum. Where ye am I ye? Although why can say I'm blessed. And a bra was why Amen. No question. No question. Many brenna breno. A bit my said second track. A bit me say second walk because mentimi ensa nka me bana me promise papa ne say me ba ho me pese me kire nsem ye be ma na me ba wa me mba fo
nkola no me ba for no ada papa ne se nkura o man nya de ana o se man ye me dia enti omba no be prove o se nkura ne nya de o ka si wanim o fa be o phone so no ka se nkola ne ye me dia enti o ma me ba e ko ho headquarters officer man be say different hospital mo makoye inquiries bibia onye hospital me ne police phone soldier phone nante so me obi a o be say ye hwa asemu a me are very smart anka me say me police and as a soldier me call me sanka me inspector na so anka oboa me wantimi amboa me na me dey forget it enti no me ye investigation pa anything na me manisika me dey fa ebinim so o ma ba no ska wutu kwan a be fa bi so tama me nko nyina me de fa ne anka so edu ba bia eti bibia o pese ya ka bia na ehwe bia bibia ya ku bia na ba ko hwehwe mu na me wo evidence be brea I can just lecture you for you people to know what say me ntimi nhwe me ma no come down akwa na de me ba because me bible tell me say hu oba ana say oba na wantimi anhwe na wo oba na wantimi anhwe na obi oso mbo so ne ho mfa so obi na be kra de wo oba no anhwe no a osu ne mfa so eti me ya jimifo ai ti wo se be ma bi a wo bi ahwe ne ba no na kafo yi woni ne transfer sen oh ya tena be say ye shia na nyinsen ne ba mu na nyinsen so me hyen kon na nyinsen ne ba me man 3 months be ye shia December January February March no fa ye funu e san ko wo December ina bibi ko bae no ko wo January on the 3rd January e share me so den na we Akoma FM me ana me kai san ko wo eti e gina ne pastor me pastor okita me pastor no ko waka ba bi onim de abeka na se award ye nyame nhihye but se nyame de obia ne nyankopon se na one na ebo so dia se because David nyankopon be friend no wo ne papa mpon kan ne nkan ne mpa so hwe bibia me ka se de nfa me ma brepa o ma me ka me so wa hade be chin me at the age of 70 years me ni fie bio me go sua Walden a car accident bit me a car accident wo de ba ka bie no wo de ba me ntimi ye be masters wo ho isi o moti ase ametimi abo mudin a o mo kire medjuma me bie mani sua adjuma so yi pa enti usro ntem me so ntem me a very stubborn guy enti no ka say me ni junto kwa won no I'm a very wild guy age say na fa ba oh me break me virginity at the age of 4 years I didn't break virginity at the age of 4 years or baby the rape one I was 4 years no ka say me fashion na me shame o kwa wawu when I say fashion oba no no me dware na de am be dware me kote no so so eti no eso ohun se kote no betimi enti o ma me ye me so I don't know anything eti ma break it and they me break it that 4 years no na me so but na kote no so what you ya na say o ye so no say me watenka akola kete kwa ya wo no kwa watenka so no no awa enti obi you have a feelings eti me yesa de ntam 4 years minimum adwaman say o ka say biology a opa one day enfengu ma me no ye nipa ben o ye osa no oh mint me mbondi me mpeni din but me che so o ye busuani anasa abontisuni a obefi o ya abontisuni but it's the family ye nyina enye abontisuni won say latana ye wo no I say ye nyina ye ba ho ye wa hena se ye okubase but won say bono no bobo e nuanom so dia say nti obi ba won chan e onua mutumi didi mutumi ye bibia nti no be dware anas just say e me wan so tumi nya abonfo sem sa na maame no maka say me maame like she's a very pretty woman na me maame no uska it three na fufu aduane ni ho ye di fufu me di fufu me kwa na me kire me ho o ma mo lata o ni me say me kire me ho na wo 4 years si den na hu so kote so ama sisi amete o mi yi kire kwa o ye mmehye enye say en agro sa me nentu kwa me jina won obehu say nyema wo ho nti so peso obi unso obi kote so ahwe na nentu a obehu o de hwe kokromuti eya na de 9 de no hwe na why na che maame no ana ono ane ka na num nsem say at the age of or ye wo sa na say ono de me de nim hwe me de o say me ye na me ye ono mpo no me ka say bibi happen na owuye odini ma ne maame pese odine ba me ka story na nkofo ebehu omo behu nipa kro na wo ka no because nipa na wu be say me fan say 83 84 nim oh okay enu wu ye the ka story na omo behu ba won so and the crabby suffer the same thing on okay yeah me ha na me ntimi mba bebre an can me try say me ne mo ba be ye program na ebia makanya mi asem a kire nkorofo
and you know what unya so no nete honhom bi gu so at the age of 4 years that be say there because a ma pemo de anu ahie ma over 1,000 but me say on be di wachi but you ne me bebre a we ya on ntimi ndi wachi biom say otafro ba ho na opese honhom pese honhom bia obetima afa bro be say 12 na ahye ne nsuo better 7 days after 7 days if fans you know who anim eno ani we wait start to me no mo wo my respect cry e ba ko but to me di e be ma e di oba so di ase e niam bebre enti no the sama o ko oba ho na o ko ba ho na you twa with bompai with bompai o bompai bon di me sama e nya me pa because bompai bon e ma bibia to me succeed me dwa bompai bo wa pa o me mfa me bompai bon di agro ba na me ne tan oni mi okay now so be kaya tam na onyim na me che no me be to no wawu wo dem wo so be kaya ena nyane no ena me nyane no so be kaya e ko no call living streams e ko pure living stream me call living stream me kan me nkwa sorry di ono no kwa sorry me nkwa sorry but dia me kan esi e ko si wo na sorry okwa na aka chere nti madam bi odidi matan ye friend Shambo there ko ma wule opposite o na ye madam pa na ma me no 4 years no ye ne ba kwa na o ye to aso o se ndi ye de bi ya Akoma so no dware me ndi tai wona ne dware o e wona ta dware so ka je ma me oni time man oni time ma me ko dwaso o mo latini se ma me ko dwaso e friend afi da ko a me ho fe pa won so pe yozo ko no ho fe pa we are sure ene me ma me ntafo no o sa no be catch na ma minum nya mbe ma nyino nya obi ase no me ma no mo late nim se me ma me obi ya nya amalia o kan o fa pare anti alaba be bom din nyina nim pepepepepepepe obi nko nja obi enti ma me no wu ye no owi no nya mfie sen o na be so be se fa se 84 ni mi se mi nsura ene na ya o dentina ya ma me ne papa ye bi eno kwa na ede no se ma me ya ma ni so wudem oh send there me se me kota na 4 years now we were feeling like na se me catch us say ho aba me mba ba je ade no se wo ye ho mba yeah no dey ya no se wo ye eti me papa be masoro me nsua de I don't know anything eti me papa me bufu yo no friend me sorry no say yes no say of no ko see the say bra be fa oba no ko oba na me ntimi no na me papa kura no nkasa kota no yem de kota no yode patron enti no me papa be fa me that was 85 no dey me bar school and I'm better in China but I was stubborn enti be say 1986 na me bo team be friend paradise wo in crime bukomo me kwa e bia me mbe fi ntem me ba be bo me nim say bo na be bo me nti ne obekọ why you already e na man kon so team be lose cause me play major the key no make I say I do play everywhere meet me abo meet me omo mu nim wala ba de nim say I can do a lot dia maame no ade ye wonti na so mpa ma wo na na ase nye no mponti wo fa no hunta yo ye no aha still make I say me penasem I be imagine her say the other year we oh me finish you ma me finish you me ka just say me udi me chikura na oboa me usa utumi na me woni say me huni ma bebre me sua de pa me papa chama de me boni din but okaona me wo ene ya me nwanwa giti pa ade na wuchiri na o ma ho enti wo say e say wo kokko wo ba ba ye na wo be me na kokko me say me wo ba na abo ni ba o na abo yecho yemu na say me ba pen no wo hwe na so a wo be say na so na ga ebole so wo na so ka e wo no wa so ebole ko baba wo ba change but the fire na wo tu be dey change yi say so yo ba wo ba yan wo wo ba yan wo 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 ba yan wo na prego ba the same thing Yankopon ba so Yankopon ba say nyina e ma ne mema nyina Yankopon ba yes sure so the caliber of God that's what we are having enye nyame na boy yem kita nyame su Yankopon so yem kita yakita bon sam su se wontumi enya tene ni ase nyame ye betumi eti no me wo se na mete so te ase eso obi ani na achede na ye da ma no unse ba bia obayi papa yi kafo yi papa no wani wo hunu ne maka krantu na no mpene so ono ne ba no betra onim odi achije to meka ne mo fa sase me achire no o ma me kwan dia me wan hwa me gu ne nim ase poto me ye ne poto kra
because we can more fast as much on the sound of me. And I would depend on Me to pay no, or did me pay you so much me pay you. I thought the boss will be visiting me or Baminji. why bosom Papa, baby, oh, she now no your wine. I don't mean who to cry. oh yes that guy papa oh that me can't tell you. Now come a class of the that's a 2001 oh Winner Chapel International. Akoma FM 87.9 Parry, Kumasi. me bondi se Parry tie me a. Osofo no ka say my rasta na me go try me rasta ho tin. yeah the wo Ya mfa wo me ana me papa bi na ma me ye. Ye papa no kire ba de no. Kire me Bible mu yie no. Ai, me bondi din so ankrofo bi ni. Abo ankrofo so bebre, ba say o hene, ba me bondi din. Yes. O no kire me nipa me ye. O ma me book bi wa your friend Man Shall Know Yourself. on the man Yeton ope bia wo watu wo ka enkran watu wo hwehwe bia wo betuma kohwe bi ye wo books ni bi wa bia Bhagavad Gita ene tantra yoga no na sane wan ya oh Bhagavad Gita no di best 5000 years on ye beba ho beba ho na onu ehwehwame bi asira ya na wa wi nko format agent tun paso be wo ba ma obi abawe no da bi me nyesa o nyesa se na mbema ne ye mba ne basa no mo triti wo mo ba re ntina me pese be wo ba enye se me ye mba ne basa enye be ma bia enye be wo de ma me dia mere ene yi na ti wuti wo de ma me kwa fire burn your mouth fire burn your mouth fire burn your mouth so by so onsere so by onsere me sere sense ya mama we say to the audio so be hunu the be ya wo ani akama na nse ya bron ko asa pepe ai na ya ne de bi atwam na afi ya sere na me wanwa because be ma wo so hu oba then I put it to you say we next yin send your ba wo ba me oba ai wo di crofo de wo so obi so cho de ari ne bie yo ya so be wo ba na obi be fa no say de wo say di crofo meditro no be so obi be du ba me de no ya o mo de oba bi enu a me na ye bia oba ka me say minim ye ana o mpeme oboa insida e style say ahodo de oyibi o de bi ene de esi dia ope ahakra na obetuma pebi wa echi ama mansa na makonkran sa ai na hwa de e ma beku o Akoma FM Ma beku 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Nti onse wo ba bia pema na reject o da oh de bi mpekrofo bibia reject okay say bi aso no bia ne nani nti no bi wa ho a osuro na say me ne obi atena omo nim me mboni din but omo nim enim menim say owani oya beifo last minute kwa ye be jai kwa ne ma me be mu ne ma me say on ma me wan ba aba me nim nipa oya nti ne ma me me call police station say enchimi ntum ya call no so police no say una so ubekun oba no na me say ai so okwa kokun ba satan no kuta yefun my sister cry back at some good year from the my sister friend Maggie, my body. On the music 87.9 Kumasi. Hey, Sabo, Ayakuma Munsam, Tinia Fair program now, Kumamunsam no. Said ye Tiabiano, na I was say, ye dear Wakumenuno APA, and Mahun Sampa program, your friend Akumamunsam on Penti, Yamaka free suka cranafe, Yansha, say, look, I say, what to turn ye maguho. So we kwa ye ka free ho ade ba papa na amakwan the reasons na sentia wa because papa de ka ye nwonyam hye so obi ene ne ba tena osembe ho ade de enti na oseme ma wa ma wa nyo ba ne ho ade ondo nim bebi ofi no nim bebi ankwala no so fi Akoma ene ne ye pe nim bebi ankwala no fi ma na wo no ti ba no mpese obi abeware na me share oba no so me ka jen say the ba ni nuanum nyina obi ani wa obetumi awoba e ade asi ono kwa no amfa ne wan bata me ho a onwo kafi the first day me share no okay chen I tell you wa man so say your friend no bekasa me my friend no me nya no pa e be sa atwe no kra na ba na nkom she kra ba ma she ono de onim dia me say me ka enkra no evidence enkra no won fie sen ntafo no omo wo 12 years na panyin wo 14 years one ne wo miensa ba ko ne ntafo no oh okay na ise so omo wen omo okro bia your friends e peje e wo ho wakoda Akoma FM 87.9 Kumasi. nti wo nkra na di sen e ho nkra na be say 4 years ni me ho nkra na 4 good years ba oni omo kasa first na me no omo kasa na nse be say 2 years me no omo kasa after ntokwa ni si ye ntem no e na me ne nkasa bio na me na akwala ne nkasa because ne papa me nim de wo ka kire ne papa ma phone so no start say odidi matem
for me na say nti wa we penyin a for me o say ade na me di ne banatem and o did in baba natem I me di natem so ayo dey me say o man kola ne mbra na dia me wo ye man me yam satan kwa no bisa me tablets apple na me say miniska eti no me na me ko Dubai eti Paulina di mo dance say shop mpo train me Dubai a me kwa ye adwuma me withdraw sikano po me nsanti me anka ne nyina eti Paulina no me woni normal ha enti beti mama frɛ Paulina okay eti no me withdraw aska na Paulina my send me 1000 na me di be count na me koto iPad 2 ma na me kasa aka ba ko koso mo ye 3 days me enti me dia me be use no na me de ma panyin no enti me de code to so no nim say panyin de me fa ne dia ho me fa ne dia gro enti no o ye gwesem bin na be edu no be pese o hu se me nya brepa eni ti na me twan efia Akoma 87.9 hours ba so ne ndware be se the tin kwa me pensa get free be say 1 e be do almost 7 o'clock yeah answer na e be do ye won kra ne 4 years ni de na say sika so nkoi 4 years sika na ko 2 years na sika na nko biom aden papa ne ka je me say man ye me man oh ento me 4k no kafu papa se nkra ne nyodi ya say ye me bia nti me na ba ni no abekasa na wo kire o ibema kra ne dia o say be man wo na me so ma be man mbra enti ka say o ye rof na me ba wa hwe ya me bo no ade kafu ni wotie no ota tutu kwan ya wususu se bia de papa ne ka ne ye de me nim e bia papa na kasa no say ni nyinza enti papa na ka say odi ne ba no yes me say me nka say bi o say dia o say odi ne ba no o le no o ka kire o e bia na ebufo mu na o de kan bufo den na say o bufo me from starting up to now say bibi ni wadwen mu a den nsusu ne ewo wadwen mu a utumi yes after from the starting up to now me papa sam ye dem pa but me mama papa mbem cause me nim dia ye betimi aye me nim dia ye betimi aye e da hia odon ye ntokwa tema kafu nyin se ne bra wode wo nkra no first born ne ntafo ni na no esi so kama ya wode obetumi age achi se da bi nkra no yo de na bi abufuo e na ma papa ne ka asasem no me gidi se nkra no ye me dia but when you can be no ne papa susu e bia na nkra no Akoma 87.9 omonsem oh me me so omonsem so be betuma wo bi ayasa no so ye ne ba nde untimi nka say be see wo Ghana ha I player bi a obobo am say na sam see me mbo ni nim but obi nkofo nim ama e ko die ni ko prove na che say enye no kware na so no na ka say ene we hu say ampa enye no kware na oba no wofo de ne papa ye ne so kafu ofwaso so ofwaso nkon yesa on fa me on ton me ma ne papa ona kafu de betima be den kola na ba na we hu say sisi ya no enye ade a medwen no ho mentimi ndwen kafu mu because kafu mi chere ma wa ya 87.9 but o mama kwanya sa me se ne dia me se no na dia me ka bia ma ka chem say edinti me se me de shina baba ha ene sia no aha eti no so oye rofa na hinta sem nyina o pese me de gu a me de begu wo ama no entasem se bia ono tie no kobo adwaman ya na o da bia ndia bebrebe ene krono sem na ne nyina me ka history nyina cha obi a one wotie no me say so dia chinje no ka chen se me nka dia me ka mo hwe mpran fi san oh me say ya chen mpran na etuyem ya tia na 3 months me no of fire fun Matthias but my relationship lasted for anche enti na me ka say me tia na 3 months me relationship 3 months 87.9 enti first born no anya san ansa mo be won tafo na chi mo be almost 2 years o se ne wonyina kaka ansa na oba won tafo bi beba atafo no beba ansa na wenu ma ba banyi ko san bai ade se ma shep nkom de da ene se oba won tafo mo wo first born no wi ntafo bai no ko yo no na onim se me ga me kan no kware enti de okoyi ye no se o ka che maami bi ka che so onkoyi ai fa na anti message no ankasa me ka che so obewu nti wawu me ka che so obewu anti message nebre na so na nyame ko no sa na e be wa adwene Akoma FM 87.9 Kumasi den nchine ya yensusu nkasa na hwe sa asem yiye na mo nhye ne so yiye ade we me pese mo hye ne so yiye enyo bia na okasa enye adwuma nti wo yi ade a wa hwe ne yiye kafu no ote ho no so otie mi yiye a I just want to let you know who I am and I can do any possible before me and Christ. Before Christ, I can do everything possible. And you say you nyame free one now.
Oh, means so say Nyankopon by Nyankopon. Akoma say don't you know you are the children of the land. So you are God in this earth. What kind of Bible abun? Enti me gidi say me Nyankopon ba dia me Nyankopon what as for so. Na wa man tumi abro tumi nyina so. Just a wo ne na nanti. Na me message say obi na nanti. Won na nanti de won ne nyam. Na ise no we say kwa de ne was say wasakro. Ti ne madada ni nyina atwa muko. O da bi se ti ade me yaku me mpiempo me na fofo ame no mo bobo mu nyina. I'm not telling me a committee, but I what time. I don't have time now. Oh, boy, Sakanya, ask me my back, says Aberian. Oh, they be agro. And they agro. Okay. 87.9. Because me fear Juma Bape, Michel Fee. All right. Michel Fee Juma Bape me. But Shannon come say, in Kuala first one a boxer. Second one, Omoyenta for no. Okay. On Bebo. Ansa na nkola na ba me kire se me hunu se ogina ota so oto ndwom na meti ba tro ndwom so ama no na wato na ondwom kra me ntro ye kra matro ba bo mi na se wutimi hunu ade beba ansa na esi a senka wo se hunu se be ya wo kwa akofa no wo ne be wo papa betete eni senka akọ ho kra da bi se o se me nko wo betimi no ono na ka cho se ko ba no se me nko metimi no na se nya mo fo dwuma mo so nka wo be mo ayo ne ho ade ansa na ono na to se mpratwe ni wo ana mpraba ni wo anka yenya bia ye wo ye se enye se fa wunimu a wunim but unya hu so dia na wo Abraham ne mami no nyina ba ko no ye mpraba eno de wo mo ayo mo de yenso ye time ni etibisi yenso ye time ni onyakopo o se onsesa eti dia si na no ebetime si ne ebetime si ochina ebetumi eti niam enye unsusu ye ba ye show obi dia ne de etu ye ho fo wo de betu ho fo o pese o de tu ho fo fine no ayem ye no ahwe no wakwa no na ne bone no oye no nso no ebia na wo wankasa wontumi hu bone oye because enye nyina no betimi say unu say edikan fo no wo mo so eye mfo no so te say ye ne aba obi wa ne bone na oye ye no wo hu say eye bone no osakire fri ho so ti ase enti wo mu no abayeko ye de wo mu de ni susu but how will you know say nipa no say okofa empno so ye de yo osakire free ne bone ne ho ansa na ebia wo ti ye ntumi fo no ne bone ne meya ebia no de osakira yo ansa wo ba ebia wo de wo ntumi nsakira ne wawu enti na me kan say obi e lucky yes na e wo no e lucky enne wo ye bone a na to ato one year lucky ato oba me ne wo ho a me ka say na nka me pese me ye ne ho ade no niam bebre si ye se wo si akọ 87.9 o wi kura me ka say ye si ne be say 3 months ni eya me ya me kai no mesu because oni medi ni yeah ono wati ni o mi ma misika say Jennifer say ne nkola wasa ne nkola me say chale bi ni hwe bi kan koso me kita 100 bi oh ani je 400 je 500 na faso so na me da send oba no na after when kafu e man wa wo foforo bi o ma debi wonko ho ana say me bisa ma dodo me bisa ma menza de we am pen pepe na aba okay nti woni kafu man nko a wa wo ba bia bi kafu man nko a enyem de nti se me pen na me wo menza because se me sa hye nkom bi na me wo menza Akoma FM 87.9 and o ba bia be fa na je so hye nkom o debi me nka se ese me hu dia me wo sa one thing is so ente na me ka say so bia ne se na Nyankopon ene ne wo se mo be bisa kafu yi ya mbre a onyem Jeremy e fa nyameche na onyem no o kai se mbre bi na me da o da mpaso awada a me bai no wadu achi a me so me bai na 2 minutes ka me say so kola ko so ba mu a me start say me friend say na yire betma studio ya ya kasa na kafu in sorry ya na o kai na e go pure living streams ana Shamu, ya jebo ejen. Shamu ko bomi tuye, ya jebo ejen lo. Ko ba yu e man na trouble ko na people say. Shamu ne kwa so na mami be friend say Chiaki so de wa ka ba bi. Nti tumi bisa Chiaki. Ba Shamu ne ko Shamu so ti ase. Nsema ye ko nyina wa ka che Shamu. Na Shamu friend me no na me di nkom. Na me so nja no de oba bia onye. Me ma won sen ko na ni we ko so papa no wa sen ne man bi. E be bia ni oba wo. Sa depi nti woni kafu ti woni kafu wu ya na na je say oni na bia nyame anka oni na oni say nti na woni na ni hia no because woni won hia no because sa no wa ye ne ma no na wo ba kafu ya bra bom na na ba wo no na me bae no ai metimi no ani amagane be hia o say me ka say me nya akola mani hu say me akola me maka tire no ye turu na me ye ai maka tire say me nsuro bibia so bala ba no bibisa ma say e wo me ne me papa ntem kwa me ne no e wo washia no you and me da kafu papa kafu papa mo ko kromo no
masa me kokrom ho a me hu no hu me kwa wo hu me I'm catch you me so hu me kwa me ko chia na me chia no good morning and a good afternoon good hu me I'm say my name say Jeremy oh sorry but me kola no person kola be ba 40 sani ma okay it's no me call illegal it's on shade any reason be anti I was say any reason and you say I want nti na papa no kwenti na when ka for relationship no anti me anyina no onimti ya okay because wo ba na obi pa say openasa no person onimti o ware no a na wo say there be as do miniska kra na ka say enye bibia na wo ka fo na wo ja no be trankran na ka fo odan fa odas me di so na say wo kra de sika de enye oga e wo sika de so odan sika edi eniska onja ko pon say wa hye me boss e menye sika wo be sika na me ye ne chi ba kwa me yi enya 50 Ghana 100 Ghana the day I be me share no gift anti yi me ne business man 50 Ghana na gift anti ma me 100 Ghana na man 50 Ghana na dey no mama eba cho Brian na me no meba na me nwura mu kakra ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno a na waso eguso ada wutie ma menko na fe mene menua be ma enkodi nkomo ewo Charistic Ventures Dr. Mwanro Marco medase ewo akonya odi amamenyi na mema atiefo ne ahwefo nyina aha na mama obi biara akwaba aba Charistic na ye nupa ewodwa so a ye frɛ no Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules any hindi haba mixture hon komo ane de be so mo akai Ghana for ebia na ne first time a wotemenka into the phone nya bre na nya so na tie na ye de ye dra ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules ene di kan sa do we eye do won so a eye infections adro kese pa odofo bi wo ho a infections tete no infections hanadwene infections ama me say waso adura hwe aso adura hwe ohun hwe se oye bema na wo ho na wanya ennam yare na masabi obema no eso tia na etie obema no na hoden ba na eba fom asama ensansan abegu no obema no ho bema bi wo ho a infections nti no odwonso na ohuna mane odwonso na obobra because odwonso a amani hunu pa ana ohun odwonso no so science nka Johnson no eba sen no na ne Johnson ni mu apai mienu na ne bema mu nyina bɔ no pe ne bema mu nyina ehyehye no wadwonso awie no sometimes obonso enso fita afiri ne bema mu eba bema utisa aduro bako pe ana me kamfo de ama wa abeboa aduro ne Zahara mixture ene Zahara G capsules bema bi so wo ho a innam yare hanadwene ama ensansan ene na betena bema ko herbal shop bi e ben pharmacy shop bi e ben licensed chemical shop bi e ben ene ba bi ye to woduro bi a wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules bema uto aduro na mixture no cap keto ahye so wo be nom no miensa no wayi capsules no Zahara G capsules ni mienu e de aka ho aduro numre so a no hwie Zahara mixture no cap no miensa na de Zahara G capsules ni mienu aka ho me pa chese udi ensuo no ana be nom to paye no bema nom no anopa enumre wada woroma nom toa so se de be ya infections bia ha wadwene innam yare bia tete wo no aduro no be boost immune system no ama ni nyina se oyo ba so na wo ho na infections ha wadwene na infections ama ensansan abaji wa himfi ho aboso oba aduro bako pe ana me kamfo de amaw eno ne Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a ene ohuna mane because white anasa odepo ene na betena ama ensam bi a ema bi ka se eye mayare no ono so astate ka bi oyo oba na wo sa wo ha we ma aduro bako pe ene betima boa aduro bako pe ene betima ma wa himfi ho no ache yopo se de be ya nana be sa tonkra asabi aduro ne Zahara mixture ene Zahara G capsules udia ne se obekọ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bi e ben eni be bi eto waduro bia na pe Zahara mixture ene Zahara G capsules se oyo ba so na wo ho no watenka na wu aba Zahara mixture ene Zahara G capsules ene waduro oba bi so wo ho a me se onya ne mensesa flow no entimi nmaye onya ne mensesa
pains pa no wom oba ko herbal shop bi eben o pharmacy shop bi eben o licensed chemical shop bi eben o se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules enu nie dura ababoa a eyi bia ehaw bia no ebeyi ni nyina e de free ho se dro we me say no bra bi wom se osa pa ehaw adwene se osa etete odofo Zahara mixture ene Zahara G capsules ane de amaw odofo bi so ho a owo weak immune system eti ubose bibi kakra bi na yare nketenkete na ehara na adwene de bia no waye no phone so walking distance anase steps kakra bi a obi afra onte brentantam no ubonso ono nko na oteso ofra ontimi mfro ubonse ohwa a cold kata ehana nketenkete ewan nketenkete so cold chi na obre obi a de yakoro ubonse ono nko de ubonse entimi nko na amani hunu pa na ohun se onya infection so a adura obi anoma onya yare santentam no ono nko afa sa aduro na ubonse ne honto no odofo otisa aduro ba ko pe ana me kamfo de amawa pebi na for boost immune system no na nya hoden aduro ne Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo gia phone number si ebia na nkomo bi wo ho ana se upeye no bia ton odofo free yensisi ane anu nkomo 0246 34 83 34 0246 34 83 0248 56 93 35 adafo yabeko yedra yefeno hindi haba mixture na hindi haba mixture ena ope malaria mixture pa edra eyekama eyetatahwea malaria fever esuro no pa ene hindi haba mixture sa odafo wo ho na 3D muwa na ehawa dwene na malaria fever ene wabetena a etetew ama waposo nyina eyewoya na ama ahohye so asabe gina wo so na eseja utipaye na unhunu de onya ho odafo bi wo ho a 3D muwa na ehana due to the sense okona dwuma mpa na nipadua nyina ayemre nipadua nyina aboto aduane mpa odimpo no odi aduane to nanuma nanum nyina ayebasa nanum nyina ayanyonyono odofo otisa pe hindi heba mixture odi ya ne sha obekọ ba bia ton aduru bia say ye herbal shop say ye pharmacy shop say ye licensed chemical shop o se ope hindi heba mixture odofo oto aduru na kap ketu ahyeso obenom no miensa anopa miensa awia miensa anumere say do we esa ye dura say typhoid fever pa so hawa jodofo 87.9 hindi heba mixture enya dura beboa say typhoid ama ahohye say dura numra obeda mpo no obose oda enda na ohun nyina ye obasabasa aya na odofo bi wo ho a eye ne sa aya na onya adwene bi mpo say obi mpo ana ato na duro obose ochinchini onenam odofo hindi heba mixture abasa ebeboa odi pedro no bi so hwe na wan kasa no obehu say typhoid bia hawa dwene no ni nyina ebefiri ho odofo bi so ho diabetes ni sugar level no tete no ni sugar level no amani huna mane se edura no mra obenya honka ada no jonso na ojonso me so tia na etie encha mo se na nsukom sa de ne ntentem ekuro beto no ho a echa ansa na ekuro no atimakọ odofo wo tisa eduru ba ko pe ana me kamfo de ma wa abeboa for regulate sugar level no eno ni hindi heba mixture odofo bi so ho a high blood pressure tete no odofo me kamfo hindi heba mixture ene de amaw odofo bi so ho a oye adwumaden adwuma wo ye no ogina ntentenche adwuma wo ye no ogina eja ho che etodofo for hindi heba mixture odi afa ye wadro nom na anopa kap no miensa awia miensa anumere miensa na obehu se aduro no beboa adwumaden bia wo ye no aduro no beboa a yade nketenkete bia hawa dwen no hindi heba mixture ebeboa amani nyina afiri ho odafo yebekọ ye memeduro no so a ye frɛ no Zahara man capsules say do we eye dura abasa ebeboa bema bia wo ye mere wo mpam se woye bema na wo ho no wo bo adabrijo woye bema na wo ho na wo weak erection bema bi wo ho a sebi ehyam na atwo ebasa onhunu de onya no ho
ubo se edu a amani hunu pa na wo hu wo ye bema na wo tesa na wo ba wjo na wo weak erection na unhu de wo ye ho a bema eduro ba ko pe anabasa ebeboa eduro ne Zahara man capsules bema bi so wo ha sisi yale agina boso bema wo tesa me kamfo Zahara man capsules ana dia ma ko herbal shop bi ben wo pharmacy shop bi ben wo licensed chemical shop bi ben wo any be ye ton waduro bia o se ope Zahara man capsules bema uto aduro na obenom no mienu anopa mienu anumre num toatoa so se de be ya umre ya wo ye wompem no aduro no bebo abema na firi ho bema bi so ho a ne nkomwa no ayemre bema pe Zahara man capsules ntam enu ni adura ebeboa wo de ya ne se obekọ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia no wonya Zahara man capsules odafo saji afun number sinbiem ebia na nkomo bi wo ho ana sa opeye nnoi bia ton frɛ yɛn sisi a ne ɛbɛgye so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 odafo asɛm de bia meka me se bambo akyerema eye chen ayasa bokitima into the form men chen enyare ansa no pe currency ke nupa the friend of Zahara mixture ene ni ginger process ebo abustu immune system no asa two infection bi ase ene Zahara man capsules ebo ba ma bi a waye mre ene hindi haba mixture ene malaria fever do tatahwepa ye nupa ba bi a ye ton waduro bi a ya to apete ho medase mako medase papa menua be ma kwa na wo nchia kese pa ma Dr. Moa de amame Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam jumedie no a na wasugu so awutie na wo hwe ewo Onua TV no enu nti no bomodia na ekoso na ye betwa ye ho aba na ye ba na chese ye ba beto so ye be frɛ kafui na ye ne kafui nso edi enkomo na ya tiensa edi afrɛ no se asam no eni soso enu nti ewo se otumi ebeyi na no wa himemu na afa ye hunu no no so side of the story sabaya ye nyina ba akofo de so na ye mfa enje je hwɛ me enyu afidie no emfiri ha me hwa me ho aba sima ne abeto so mido now then na wote ho a why stiff sa no ono kwano no jama wa bre sani ya mensani me na mutu but we take in crying okay nti Akoma ofri ba ye labadi ne kwan wa wo bitna ka mu frin crime basa no a na chese wutumu se enibre ewom asam no enye fedi agoro enu nti meye misa sam asema wo de ba ye na wie me nkuta na mboni meda etiefo ase meda mempanyefo a mo hu mi ache ana yero gift yanti ope bia ye wia ye be hye ho okay aha nti enko asam no so ye wia ne ache awon mu nyina ti mi cheche obia masa tu ana se me ne oba bi atena awo ma ba ko ene mienu Akoma amoye 87.9 okay na me na ho abaiwa no me pe na asam yi ama me hia no e wo GBC na asam no ketwa ne se me twa so na ye tia mani ye tia ye pese ofifi mu nyina nti ne nda ba bebe mu ye ba be mu a na bebe ye dare no mafoma na yen kan kire me na me so me hu dia me ye na me ntimi hwe me mba okay me ne oba na awo oba na ye fe ne kafu ichira kasu ye tena alabadi e wo mawule ewe mo me ka mawule dia obi ani mawule e wo labadi na ye tena ho no na me pese me ye ne ho ade oba no ampene ne papa mo ampene na me fefe papa na me dada na me fefe no ni nyina wanti e me etu anamo ekọ papa no ni nyia ho e wo ho poli be say 15 years back ni eti no ebe hu papa ni nyia no na ene ne di nkomo kakra na ebe di nkomo no na ebe kasa no papa no frɛ ni nyia no say bra na wonya hoho ode hoho ne wo ba ne ba so se ne ni je wo ba no nti no waba onwa afro sa enti no sisi ya no hu di obe so de be fie because wo hie oba amambe kwan so no me fifie na me finko fie enti no me ni mama mre na wo mama mre so won sa mama mre akofo bi ba na wo de be tena fe na BBC that is a wa wasema enti me so me botu e de fa oba no say o man enko papa ho dia eni enko relative bi ho e me be koy e be hu uncle me jansansi ho fixo amamra se no a woman a yefunu be bae
ye from me buy na me ma say e say me oba no ade se dia obeka no because my force no sa ye call mama o mama list no ye friend no anti akone ye nua maso ekon do ye coach na yere mama no mama sa letter no atem didie nyina ka ho magiatu because me na me de me sa ka ho ma de aye wo ye e be wo be ma na ye friend no na me che na ye be wo nya me che no echi na me frefre papa say o be pese da be ye oba no ade because na ma to me niam de da enti ni o be pese me ye no ho ade ana be ye sa wampene ye wo mo sa medie no a na waso eguso a awia wutie no na mame bi sa say ye ka say ya kakafui papa kafui papa sa o mame nti ase ana oba no ani mame ne de me shada eni ne ending komosa but o mame ti ase ne mame ti ase no ede na o mame ka wunimu no wa hu ne pen woni na tena ehia pen ya iko ye ko a ya ba wanim kakra bi mame kafi e kasai e mene ne kasa na ye ko no na me kase me ko shia no no ponu wanti na ni mama me so be bom mame no Akoma FM ade ya ukọ ho a ebia Saturday first time I ko hompo because Saturday no nyina na me fe papa na or like it doesn't show off and you know you call that day na you call and papa mama sorry class so be bom asun and you uncle so na mo ka say na den onipa na ba won bisa na say wa be fa me ba go o kan wa igbe mi so e mapoto me o kan say na me hwe ndi ho ye mesere for was so be bom asun me hwe ndi e jo mo ka say mo wie na asam ko si a ye bisa papa say papa no ntimi ankasa wanyi na no kopem tama ye wie meeting ade kafu isu a o yanda age ana kafu obi a or em say e bia no respect na papa na pa nti afa for papa no Akoma FM 87.9 Kumasi. Let me see. Tema emma obi apart from ne papa e bia ne papa kasa obeti ne papa kasa e fana. Enti no I don't know. On no nim dia. Woni any dia respect ma obi aka ne papa nko a. Kafu me ne no or respect mama. O mfie be sen. Kafu obeti me the best 42 years. Ana so wonsa. Me kwa me kasa underage wo yese wo mo so abefom de so ma befom de se no me kasa bi o ye underage ono nko na awa na before we share no wo ma wo baby dada the minim say o ma wo baby dada back because me minim no me share no ma we pay na minim say me na wo say wa wo bi dia me de minim say 87.9 Kumasi. but me sure say wa wo enti wonnim adekro potenti a wo mo pesa wo ne wo mo baba ne betena this o fra papa na obisa na enti no ono no obetimi aka bibia fa ho wa nya ba ne bone oba me neti oba me do no me neti di den na ese me ye ne bone mo bisa ka fi se me ma bono dana unka senti a o papa ne o mama ne o mbibia asa o mo hu ye mpo da kopem time a o mo hu me da kopem time a nkola nyina ba asase so enti no woni ne wo first one ne wo ntafo ne wiansa na wo kofie ye won first one ye won nyameche na second one ye ntafo no me chese wushia and wushia no nankasa de wan kofie ankohu wo mo but woni ne omo ba ne wo yansa na wo kohu wo mo na me ne no enwo ye ne ye call uncle nchen hello yeah good afternoon kafu ina pom te sen please can you go English please Kafui ultimi M5 tree no brofo no fra ma yen wo mo tie ya dodo no let's akaka ya ha nya wo kan kra ye kwa brofo ne pa no aye omo wo nkrase no nso wo mo ntia ase enti wo de fa wewura mu kakra ma me wa ye bete enti you are life ana me pa cho an Kafui wa life okay that's say Kafui de na ye kan se abrantia ye friend Samonyako wo se wone wo awo ba se se yankasa no nkra no ba bi o mo wo no ontumi hwe wo mo mumba ne kwan ma ne hwe enkwara no ye pese hu se problem ben na ewo ho problem here any ho pese one baha he doesn't come here for the past 11 years that we've been here he has been here only 2 times. Nobody has stopped him from coming here, madam. Wasi o papa no twi manso papa no o papa se enkora no enye nedia. My father never said that. You know, for the past 11 years, he doesn't look after the kids. And
and the two are not congregant with me. So if for the past 11 years, I will share Akodano, you know what he did? He took him, called Jeremy the firstborn. Instead of at least, now Papa to say, oh, Papa, you know what he said, we share me banana, I don't have anything. One bow, or something now for Jeremy. See, about the son was now, Akodano, you and Jeremy have never said before. So as a child, the child says to you, so what is he supposed to do as a father? As I say, oh, Akodano, one call now catch Akodano say, tell you or see the billing, see and let or no longer his father. That was taught as I say the small boy at a tender age. Ose nye bane Akodano. Catch Akodano, see Akodano or DSS2. Or DSS2 into Obetuya Kasampo. When the boy says you cannot come, as a father, I mean, you should go to him after all. For the past 11 years, he doesn't see you. He don't send money. And he said, you pay to be the child to America. You have never been to America before. I tell you, I've never been to America before. You never come here. So the things are not coming here to do. So instead of him to cross here the child and promise him something, get something to make him like feel comfortable with you, you tell the boy that since you refuse to come and visit me, you are no longer my son and I am no longer your father. I went a lot to complain about you. They treat this guy for 2 months. You know the time over. One time he said to me, about Saturday afternoon. No, he said to me, he gets you. No, because I've been treating you for the past 2 months. Number, to see a funeral, Saturday, you don't respect. The way I started spoke to the inspector that day was a pity. I have never ever, God is my witness, I have never ever stopped Asari from coming to see the children. Madam, yeah, like say, and yet when I will prevent him to say, we'll be when the man, but your father. My father never prevented me. The time he even got deported, madam. The time he even got deported from Equatorial Guinea. You know that he came here, not even reading water to give to my father for looking after the kids for the past 10 years. Even at that, my father didn't say anything. My father said anything. Because in my family, we are not tribalistic. Even my sister is married to Marcos, maybe because we are not tribalistic. When I felt sick, my heart was swelling. This guy deserted me. He deserted me. He left my parents. Madam, I would have died. This guy deserted me. But I never stopped him from coming. My parents never stopped it. It's rather sometimes my father cries that, hey, Kapi, so a man could deliver 3 children on you, and there must be a time for family being one CD for the people to eat. My family had been going wrong. He came to funeral a few weeks ago to walk into asking. And we just into one guy, we don't know himself. The guy knows my family. After he said, you take me to Juju, you take me all over, and they lost the kids. Yes. He's not looking after the kids, madam.
If he's looking after the kids, he should go to MTN and produce receipts. Madam, Akoma Akoma why na I come make some reports no one call ya na someone am call the reasons and saying aye din komo no na o say embe 4 years ni e na ohun nkura no but who spoke as 11 years enti no no kra wo mo ne saying when was the last time or sending Krano Sika? About 6 years ago, and now I'm not to me saying I want to send this Sika buyer through who? Send us or Sunday, how much did he send? 600 Ghana cedis. 200 Ghana cedis, like old currency 2 million. 600 Ghana cedis. 600 Ghana cedis, okay. Yes. 6 million. Okay. Sabrina and crime ages in the saying. 6 years, 5 years to 6 years. You tell me 11 to 12. Oh, one more that. Only once. First time ever, now, first time Oba Oba dumped me with my parents because I was sick. He came and dumped me with my parents and left. When he left, he didn't take his papers to my treatment. He deserted me to die. But certain nana one no we yari yedi nyina no na mo relationship no wo ho anasa na
So how long did your relationship last? Can you repeat what you said? I said that I was with you in Accra. Okay. And my heart got swollen. I felt sick. 87.9. And he came and dumped me. With the children were in Volta region. The kids were only 2 weeks old. And he came and dumped me and left, and that was it. He never came again. Until he got deported from a Guinea. And he gave me empty-handed, not even water for my father. For looking after the kids, that was about 6 years ago, or 5 to 6 years ago, madam. Okay, can you hold on for me? You can say, Sammy, was it 11 years in it? So what's it? You're kind of 11 years in it, nothing. Ana o papa so anase o omo en catch or say men me hwehwe wo ma no wo na won pese obeba ho me da say 11 years ago na o kan no se me okoba kai a me sani sika ma e ma de sani sika 11 years ago na o kan na me sani sika ma ni onko ga no de man on kan chire ni papa on kan chire ni papa say ma sani sika into chire papa wa no ajiha so just here on chire papa wa no ajiha on kan chire yanko friend me uncle Gaza friend me no be say hey sorry na me say yes na then I was send this car be because actually so ani my friend say 3 weeks 1 month I send me send this car yeah was send this thing this car be dey be me in camp 6 million 7 million that time me po that time 11 years ago me no be dey adwuma na oni pa ko no so no me mama friend no 11 years ago yes na me guys also hu kran 4 years me fear Equatorial Guinea buy no na me fa the hop me be see wo airport wo Togo na me fa ho na be buy Akoma FM. It is okay 6 years ago okay say my money is ka bebre on fan bi account man kola na wan bi account na bisa no mame okay you're online. Do you remember I gave you 1,500 that you save? You should give it to Uncle Gaza so that you will save for. You did not say. Do you remember Paulina called you and asked you why didn't you save the children save the money for the children? Do you remember? Because Paulina will be online because I have Paulina number here, so Paulina will be online. Me just say, yeah. 11. Me da bi da chat wa wo de wani hunu kura no na kwa no wo fie sen 4 years na kwa no wo 4 years da bi me buy 4 years na me fa ho na me ko hwe nkola no sabe no mo fie sen the first 4 years na nkola no 8 years no mo 8 years enti enye 11 years na wo hunu wo mo da bi o twa was 11 years na me say me fie Equatorial Guinea me o me date bibia wa ha na me ka to me o me date bibia me o me bibia wa ha na so say wo mo kra pa mo wo say na me fa ma 6 years na o kana asem kwa me ni ha not in Ghana. When I want person be kwa kwasha o ma. What's papa ni si wo kwan? Papa no si mi kwan. Anything. Papa no si mi kwan. Anti ade na papa no frɛ me a odidi matem. So why and then? Ono no nim bia ma ya. Ono no frɛ papa no. No card dey so catch because me ka say me pese nkola no ba no mo be sra me. Na dia me wo ye na me ye ma nkola no. O se nkola no o mo ba be bia. E bia na ya obi ho. E bia wo no sika nko o se no ka say. Na papa no o se ne papa no kura no e hwe se. Enka dia ono na hwe nkura na duro no. Enka beda na simpo. But when to me anya emu bia na wo frɛ akura no so wo mesra wo a wo fa buo ama wo mo. Ade na me bia medui se me pese me ne akola kasa me kasa akola no be sra me. Me frɛ wo na me ne wu kasa. Se me pese nkola ne ba. So bakaya me kaya say nkola no interfon kasa me pese me omko academy so bakaya. Akoma FM 87.9 Kumasi. Timi omko wakosomo so bakaya dia. Once no one share wo man ma oda. Oh me nka so hwe ne so no not wo nti o so hwe no. Masse no say up to ho because nkola no me nchen a me ko bisa ne sika. Eti ono no sika no say me say na me say no so kai say enya once pe ne asen wo sa to do na o ka no. Ye once pe na say
ye be fresh a onipa na me send sika e fa no so ata me no to na gino ni afrem ni ebisa enti ye de na ja ko sika sende because obi ansi kwan se men send o musika last 2 years and all frame ya oka odo asem na me say on forget odo asem me ni odo asem ne se sa be fa no ai at one Akoma FM 87.9 ring am to ma me be to say da fam sa wo pe sa na won fan share no me fan share no e she bob mu on mi kama ring of about later me buy na me to say and am say I ring na when get ring na da fam no say I me fa buy the okan nyina me oba no so oyare no 2 weeks na nkwa no 2 weeks obe ukoto ne twene ne papa mo so obe kaya time na be fi wono na me kita Samsung bi ana papa friend me papa kate me say me so man fa ne ba mbrena obe kire me so ya nwonani so obe kai dia because the American nyina me ya no kware say me so one fa ne ba amre no na obe kire me so ya nwonani ade sa be na papa na to say ne ba ne yare ana na ne ba ne yare afiansa na wawo na wo kai so oyare mi so oyare o fa ne ko tam ne ko ori man tam na ko ne papa ne ma me woni ne papa ka say ne ma me woni o kai na me kai o say ne papa ne ka say is that what you are telling me so means I'm a liar you know I say I didn't say so you can say if you didn't say so then your father will call one day and check na ne papa ne friend na me say who is calling so be kaya me ya recording back phone ko di ni brother nchen e ko di onu ankasa nchen come omo ba hospital e wa cry na me ka jan say hospital na mo ba no hospital no enya ade am benya bebia da enti mo sam achi na mo ho bisa say man kasa na ede na hu so munya baby na hospital say enti am ka say me wani o de bi okay fine bisa ne say wo ba ni ya ne ko hospital so nya baby na no de enya ni sam na bisa ne say omo ba no munya baby da na bisa ne mame bisa no eh when you were coming you call me that you people are coming am I lying and whenever you go to call you no yare na de ko you no e no mo say ba almost amba o ko na nkra na 2 weeks ampa e kwa ni ntafo no 2 weeks to 1 month into almost by o menya baby na hospital o menya baby anda me be ba hospital me be hu one ne uncle bi wo ni phone na so phone we dey me ma wo so eti no wo dey me dey be ma no we use ansa phone no bi san say phone no dey ma me back mpo ana and secondly so say me nhwe nkola na eni say me dey me pe me no kware so say no go japo set that 4 years in the second quarter me scan ko yo no ka the day mpo me buy mpo na me ni sefa na me kita nti odi ni na ko na yesen there me kita be almost 40 million be yes see wo 100 mint me nka nti wo ko ma ne bi oh Mr. Sai bi no na me dey be here visa na me ban say me dey call na me man 5 million so onje no function do say mix no be en fie say ni ba yes ni ba na me say o say ne fa hwan so me say ni ma no emma odu wa enye me phone na baby na ma send man and I'm going to say we on me nkan kware because from the starting mpo was ni ameba ni uncle this kind man bisa so body papa man because the uncle Gaza no mama bisa no bisa no Kafui na okay o say what this no efa Gaza so Gaza di sika bi ma o madam the money. That is the second time money Yesika Sama or Equatorial View. First one because you are fire service you will say inside because you are 600 Ghana cedis. Second, the uncle 1,000 Ghana cedis. Asa let's hear from the uncle Simba. You see me everything. 1,000 Ghana cedis na say. Eti dabe na twato a Gaza this kama wo kan say sami na se won fema. 87. How many years today? I want to know the years. How many years today? Oh, now we did about 5. They deported him about 5 years or 6 by Let's say 4 years ni. 4 or 5 years. Okay, so after that money no there, we receive sika bia free wo uncle or Gaza or anasa same or baby.
The answer money the answer 1,000 Ghana cedis. Every Burkina, every Saba. 87.9. Now, look at us. I have a class. If you also to start, every 200 Ghana cedis. MTN. I'm sure anywhere is speaking. No, the 200 Ghana cedis. Madam, sent to me. 200. Apart from that, he didn't send any money. The last time he sent something was iPad, new iPad. That he sent, that was about 3 years ago, and even one got for even before getting here. So the other one is still there, he didn't have money. So I called him and said, Ogan, you didn't send any money. This guy got angry and started saying that you are busy. No doubt I'm the one costing you not to prosper. And that a pastor told me that I'm a witch. I said, I'm a witch. This the pastor to come and remove the witchcraft from me. This I'm a witch. Why do you guys talk to your students? This guy is wasted millions. Akoma FM. Madam, over all this, my son answered this guy is very against my father. And now he did nothing but to live after he is wasted for too long. He became a teacher. But this is the account of money. Even my father is here. My father is here now. You can sit down because he's an ex-police officer. You can sit down if you want me to speak down. You can. My father has never stopped aside from coming here now. 87.9 Kumasi. Okay, you're preventing him from taking care of a struggle. No, how, madam, 3 children. So my father will come here and say, hey, catch you. So for all that I've done for you, this is how you make a newspaper. That your husband, your ex not looking after the kids. Kasi, you have disgraced me. And I will cry. My father is here, an ex-police officer. He has never stepped aside from coming here. My father is here. My uncle, I can call him. He sent money to my uncle only once. The last time I started calling my uncle and seeing him, my uncle had to bless him because my uncle is a very witness person. He doesn't tolerate nonsense. He sent money to uncle. That's why I love 1,000 Ghana cedis. When he got deported, he came with money, but my father said, yes, the village. They have killed the money. After when he came, he did need water. He said, yes, 300. Not even water to say, I'm coming to all person's house. Please water. See, and so what you do? Coffee, who found the catcher and say, Uncle Sister Sikano, or quiet, and I have a classy. I have a classy. If you Uncle Accra. Uncle Sister Sikano, but Okoyano, one say and return it. And return it 200 Ghana cedis. Oh, okay. And I see the rest of the year, and you take out the also time you or something. Yeah, you say, okay, no problem, 200 now. No money. One, my name is now. So for the catcher was a cafu ya by for no name our brother. Me can't change all your bay for BI. Me feel. So what's also for be? Me say also for Ben, only most of nana. You know the pastor? What's the one I catch no? I've never said you that's me. I've said my pastor. What's my pastor? Who is that pastor I'm talking about? Which of the pastor you think? Do you see me going to another pastor or do you see me knowing another pastor? And besides that, the day I went to Accra to change the money, it's not 200 cedis I sent to you. I sent 500 cedis. I sent the money
from that place and send it to me. And if you don't know amount I'm holding, so I told Paulina. Stop lying. Stop lying. Madam, say you make it things right. madam. Can you talk to my father? Can my father come in? Mama no kasa you know papa ebedi nkomo after the program na ye de bibia to baby ada. Enti me my thing is why your name is my witness. My thing is why papa only papa thing is why if my father ever evicted this guy from his children Oba ya no na ne de no ojira so ne say he was demanding for a DNA because or say o papa say enkwara no nya ne dia enu nti my father knows that before I met him, I ran away to live with him. My father can never say that these things are not for him because they think he is. Okay. And yes, my father never said that, madam. Okay, and yes, say your idea no. It is your person your back forward a dear bena your bayan sana your to me back forward a beshe your mano. Also, we value and one amidita, we determine say, madam. Man determine say, I value everything you papa, I give you papa, you did this and call you money, you did you are, man determine also, we value man determine say, madam. Okay, only say, mono, as a bear man, wuna, wanyamu wadia. I just say be or yeah a mamre be or performing some rituals and sana and crying to me about the yenedia and once you go through all this and all this process. But that one really family three children. All right, and she said yeah your penny say you been with some crown or a ma near what's ye be ya ready to see a bayer sabaya you bet to me so I buy a man home. Yeah, papa or the academy and then the DNA or not academy or media. You have to take a chance. Nah, nah. Listen. No can say crying and yanny dear, but what your kind is a whoop papa na kaya. Okay, it's a whoop papa kaya dear. Oh no, I asked him. That he is the boss. That is the boy has received. As a father, if your son is 7 or something there, make him fight. When you don't by then you was around me, that you are no longer my son and no longer your father. So the boy got us, deliver all the secrets and the iPad that you sent. The leaders or all the pictures on my phone. I even have the pictures on my phone that became the picture that. Jeremy has to delete the picture because of the anger actually put into the novel. Catherine, my brother said, there is this enmity between who papa and Sammy. At the end of you papa and country. If you do what our power, similar yourself, and that's time you have to do, and you will see at the end. But then you need money. Because friends are family friends. Friends you see a friend. If you have a friend, start to start family, you know. Actually, this time I retire. I don't see a water. You are calling me Samaria. My love me. Oh, share me. My love. In the cup and my little so.
sometimes ẹni bẹ sẹni ní àtàkùn ẹni náà bẹ sí ẹni bẹ sẹni ọmọ àtàlù káfẹ́rẹ́ máa yẹ di ẹ náà ní pàtàkì àtàkì àtàlù fẹ ẹni ìfẹ́ àyùbẹ tiẹ ìfẹ́ ọmọ ẹ̀bẹ̀ wàyí nìgbà. Akoma FM. Ọ̀yọ́ lọ́dún ìgbẹ́sàkùn sẹ́ni pàtàkì ẹni ìwà kẹ̀kẹ́ ẹni ìfẹ́ àìgbẹ́kọ̀. Wọ́n ti ní CBS you are not about these people. As I have said, my community is married to my blood sister, meaning that you have no problem with an account. Now we don't differentiate. We are not tribalistic, madam. All I'm saying is you look after it too. So the rituals of those things, you have to talk to my father. Okay. And my husband does that. But he always say, tell people that he's been sending money to my uncle. If I tell my uncle now, whether witness, they don't like, you see the truth, nothing but the truth. If you are telling me, you should correct it, you say, and just telling me about the best human to is there. You can tell people, you take aside for more than 2 months. You do one Saturday after a month. Just one Saturday after. And it's not an year. I'm not just a bad one. But I said, this is not there. So you are there. You take for more than 2 months before. What consider me and say, it's not there. Yes, the man asked me, he was able to come. That day was asking me. I was waiting. He had told the man that he started to see if he is in a period. It's another time. Then he used it another time. The other one, he got his compliment. He reported them. So if I have never reported him anywhere apart from those two, so that he take care of his feet. Okay. Emaneha kafui. Me hunu se ye wo ka nyina no woni ne problem a ne wo ene se won hwe ne ma no eno eye me de enko betwa bia na bema no so di ya kakra o se some time ago send this sika safa nkra ni ko school ena o spend this sika no one for man ko This also agreement for that. Plastic. That's something. Okay, madam. I am sorry. $1,000 to be paid so many years now. And he is thinking that the $1,000 to be paid is madam, I said stop lying. I'm telling you, stop lying. I've told you, stop lying. Jantronicha. Madam. Me catch us a Jantronicha. Madam. Because you are Jantronicha. Excuse me. You are a liar. Let me tell you, you are a liar. If you are a human being, you are not fearing. I'm not a liar. If you are not fearing, you tell the truth and nothing but the truth. Since then you start this today, how much have you given me? Have you given me the mother? And I've been taking care of this area up to today. You know how much I spent a day on this area? Can you refund me? And I didn't ask you to remind because they don't have it. The only telling lies, you are in America. The other day you are taking to my brother in home. He told me that you say wanted to tell the guys to America, you are from America. Later on you are saying that you have never been to America. Or somebody has never been to America. And you are boasting, you are in America. When your wife was sick, the wife was sick, I took her to a rich hospital for them to call me. Even there was no bed to call me. I have to go and get a hotel. As I believe it, these guys will see the food, and I'm not going to use a free ticket. I don't have problem with anybody. But if we should continue, what that means, we need to say the truth and nothing but the truth. I'm still taking care of this area. When they are sick, I said that the hospital pain. I never demanded anything from me because I didn't want them go. So for how long have you been taking care of America? Hello? You have to take people to America. If you want to send the things to America, you will never be to America. You say you send things to America.
I don't know whether you are disabled. Tell me a disabled fellow. And you want to see the truth. 87.9. I hate that. See the truth. You tell me to come to a cartoon when I spoke to the lady could not call again because I spoke the correct, I said that the truth, I got it by the truth. And you are trying to project yourself as if your somebody who is very ready to see the truth. God will judge us. God will judge us, I'm telling you. I'm sorry, God will judge us, what you are saying. If ever you have ever said money, why don't you go to the MPN? And you say money to MPN, because the paper is a producer to the police and I prepare to appear before us. 87.9 Kumasi. Bẹ́ẹ̀ náà kó akuma tó yẹ máa ṣe bufuo ní ìbá wáyé cool your temper. Madam, to be very frank to you, to be very frank, the way I think of this area, I started to never pay me. The baby father said that this area, we can get out of because we haven't done, we haven't done. So I don't demand anything for him, any dream. But you have to do but I've never demanded anything from you because I know you haven't done. He's just in Qatar. What is he doing? I'm in the village and I farm. You understand madam? Say anything, say the truth. Then you are not to go to you refuse to go. It was said that you wanted to go and say matters are disabled. You tell yourself to tell me you know your son. And what you want to do to you, you have to control this girl that my friend said. I tell people that the father died, they love their mother, they love their father. Maybe if you say that you are not his son, you shouldn't be worried. I'll take care of you. Up to the level where you want to read. So for how long have you been taking care of this your grandchildren? 11 years when we done these people here. When we done them here, from there I started taking care of them. All my daughter said that money is sent. I didn't demand my daughter to give me any money before I don't need it. I don't need it. Because they are my grandchildren, I have to take care of that. I don't know what will happen tomorrow. Probably tomorrow, they will give daughter a time when I'm dying. Probably they shall do that. So I need to take care of them. If I don't demand every time. But if you actually need it, if you need it, you go somewhere, and you will have to pay for it. If you need it, another way is a remember the last time you sent money? Akoma FM. Last time you sent money to your friend. You didn't send money to me. You have never sent money to me before. You have never made a calculator before. If I be asked whether you have ever seen me say, oh, Badara, do one budget acceptance or whatever it is. No, sir. I'm self-made. What I am, I'm self-made person. So I did nothing for my family. Because I know you haven't done anything. I don't want to get it. After I come to Accra, I have families with myself. I just live in a house. I'm not going to beg and sleep any other place. If I like to sleep there, if I want to live. I'm sorry somebody just to say the truth. If you should say the truth, the things are making free. The things are making free. Okay, so we want to make things right. And then I was saying, madam, to be very sincere to you, if you may see it as family, what is I go to the top? Dabi. Enipa na from enti wa from enti na ye pesa ye make things right. Madam, thank you very much for what you are saying. I love the way you are speaking. But this is the truth I'm telling you, nothing but the truth. When you ask our parents, whether you have ever given me fair credit, whether I have ever demanded something from you, no, sir. I'm sorry, I respect myself. I'm a Christian. I'll be very good. How can I tell you? How can I tell you? I have a duty in Accra. I do a duty that once can I tell you not to go to your parents? I've never, how can I say that, madam? I'll be even happy. If you know that their father has come, I need to introduce you to people that these guys are vagabond. They are never vagabond.
because they have a father. Akoma So I'll be the first person to be happy that their son okay introduced to their father. Yes, we enti ye share how ye besi akwa ye nim so ye besa ya fa later na fe de ho bia no ye no waka but the make nyina ne say ma wakoma emra form kakra emaye why yes, thank you madam me dase nyame onhraw nyame nhraw pa sa waje so na oni akasa bless you mom. I wish you are so okay ahaya kuma 87 point ama bama dia na bra mu na dia professor no ayamo 87.9 Kumasi. Dia sami di mbawie ni sami ye ama boy Okay. nso na me pampa na me di yo pampa ni waya de mommy tenses ni bibia de dem bibia ya kama makabrofo welcome bro some the point ho de oh bibia ya kama me pai nie obo ayanko Adishwa mama de ukwadwa so na bigu so kai we say College of Medicine and Allied Science ase admission won ma bie mom e de ato e de mo bibia no nti we senior high na se oba no a we senior high no pese onya first degree e wo health information management afei SHS graduate ya pese onya degree e wo bachelor of diagnostic imaging afei so wa o science graduate na okra degree na wo pese wo kwa science related program na se why science related program bia na wo da so ne se da chi bi medical doctor no College of Medicine and Allied Science ho na wasa okọ na enwoma sua no kwaji bi edit so admission no won ma bie mo edi ato edi mo bibia no nti awofo abatan eni ahwefo na mo mawie senior high no wo pese okọ sua science programs ahodo anasa wo pese wo ba medical doctor no akwanya na ne bomaden se wo ba ye wo mo ho hwehwemo wo email yi eso info@commerce.edu.gh info@commerce and only a COMAS now the doctor was show na fe edu.gh enya san so wo de frenaji nchiremom 0208456556 0208456556 wo frepe College of Medicine and Allied Science penny for ebeje osom grofai mojedro grofayo dende so hono mojedro mu super Ghana fo ajetum wo bia wanom bibia di ho adanse sampa mojedro ne ye kama enye mojedro a wo benom na enna wa bededa basa we ye mojedro a wo benom ama appetite no atimi aba wo bedidi ahyehye abo obodi ni makama anadwokwa na so obetumi ada da biara da na apomodi no ejane na so eno nti grofai mojedro de na idie wo bia age atom wa ya de achepa na pese ugina wona so a edro no eye grow fine herbal tonic oba bosom ya so bu nsa niam ankoye mfama wo bi de no eba kakra bi ye wo befam se tienie wo bi so de eba ba na chese esakra brosom eye grow fine herbal tonic da biara da fire mojedro ya benom na se bebo papa ema vitamins ani padua no ehia nyina da watumi enya bi ewo ni paduam eno ti grow fine yes grow fine makes you grow fine eye friend digital herbal clinic and I'm so woman at the abedra 0244596532 0244596532 baby bia ye ton ro bia da bisa grow fine mojedrom na wonsa enka wo dem yeguso eka wo se akwantu a sabere pa de wo bia age to mo wo mre ho ho senka ye ho krata asemo baby ade wani be kire mo aye Emax Global Link Limited wo say we link you globally baby bia pese otu kwan ko bia no aye Emax wo mo ena du betu kwan eno ntia busua pani upese wo fa ase no de ne kobro ni krom na wo kotoa abrabo no so wo anase se wo susu a wo pese wutu kwan anase fo pese onu kunu tu kwan anase wakọ na pese wo be fa de hye Emax Global Link Limited ebebo papa eno ntia kwantu ho senkaye de Ghana fo wo bia giatum eye Emax Global Link Limited wo mo eye flight reservation hotel reservation and a car rentals wo Ghana ha say na opeka a rent de udwuma Emax Global Link Limited ese fo ni chiremo ewo no mo adwosuo enkran wo mo krabata ewo Wager White Cross wo mo any West Africa Decotals no na edi enhwe wo mane ewo kaso akwan ne so a afa Kumasi ha ya de wo mo wasafo one Senate office na edi enhwe 0205874034 0205874034 Time herbal mixture edro no eye papa
Ghana for dear ene wo bia nim se malaria do pa dear eno an time herbal mixture said dia wo mo ba ye ebo adwuma no se dro bi ho me ba foforo ebo adwuma na so be kakra na chese aye bibie ho na so time de e ba ya che na so stay ya eguso ebo adwuma malaria e na akere wo anasa wo de no wanu mu ato na se wutimi ni di katrama so aye o se titiriti wo so ahonam mu waposo taye o ya edro no aye time herbal mixture wo hia immune system support papa dia aye time herbal mixture pharmacy herbal shop bia wo kwa kai se edro no aye time herbal mixture 0244 417669 0244 417669 Transp natural mineral water abuju nso ebe Kenya woni padua eno nte bomodin se sabere awia no guso a ebo ni padua ni hia nsuo da biara da ya anom nsuo wo no nsuo nso a Transp natural mineral water wo ba na hyase eno nsuo ya ma no Transp natural mineral water ahoho be fia fa bi so mo wo bodwa nso a na wo de bi asom ahoho Transp natural mineral water nsuo a kama papa ba bia wo mo tu nsuo hot say FDA fo so age wo no matom eno nte wo a wo ye wedding wo ye ye wo bodwa na wo hia nsuo de lebo ho kama na ade asoma hoho no Transp natural mineral water me say ensuo yi se fridge mo se fridge mo wo betimi anom enam se enka bia eni akire 0554207384 0554207384 Transp natural mineral water aboju nsuo ya Kenya woni padua edo papa wo dwa so ye friend Gasto and Mexoplax mixture dura kama say na gasto mixture no dura chase mu amanya stomach ulcer no eboa papa etu ase saa so na gasto mixture ekoba ne se bia wudidi wi a bo se na oboa no na ye wo ya anasa wudidi a ye se indigestion asa aduane ne giregyina bo asa peseba edro no gasto mixture afei diarrhea ayamtuo na sabi abehwe wo so a eno so mekamfo de kire wo a obota hyehye wo ene wo a wafu emframa wotayi mframa basa ne kwe na gu hu ne masem gasto mixture do papa emframa ejina wo yemu nyina ebeboa na etuase de ama ye etane bruso elti omontaho Akoma FM 87.9 Kumasi. We are not going to be wrong means be. Now what it yes, I say a friend of Mexoplax mixture, and also the men's dear chest and the NHS and the menstrual pains, and our face of menstrual disorder. About feature Quaniaman Quia, a dray, and I account for Ediama. Also, so I said, we already dear Fachamin. One name was a Katwaka Twaba Saba said, before what Benina, a Mexoplax mixture, and any do a dray. Ebuso ewo Kumasi pharmacy shop and a herbal shop akese wo ha nyina da ubo wura ho a wo so pe gasto no gas no and na ekwe ka ho asem and a Mexoplax mixture ebebo papa dodo to friend 0248778899 0248778899 3P garlic mixture du papa vitamins ni minerals ahemu ma garlic nkwa and a wo mo de ensuo bi anim yamfa nkaja emu ahode no ejina mu kama 3P garlic mixture dro ya chese eboa ema de ni ntine mu asisie ebiebie mu kama de na akoma emoyi akoma no betimi aboyie de na akoma eje de hwinhwim 3P garlic mixture afei wo pedro beboa ma immune system eja na naso abeto pressure so na afei so kura sugar level no ate so de ama wo a 3P garlic mixture de ogunsu a wote yi a ene de asthma ya de etete no 3P garlic mixture every pure natural eno ti bomodin afa bi na hye so se edroi ewo glass tuom eno ti wato bi afasi yie enam se ehwe a ebepai ahye so de no wo mo de garlic kokko ena ato ho eno ti wada sani bia wa hoto so 3P garlic mixture 0201000021 0201000021 Congo ointment was say Emma Obebia your besima angasa Congo
KONGO eye Congo and sawa Congo onana obetini turumu so hia Congo ah no otie no we are na sa hohomoni bi gina wachi wasi hwia hwe asa ibu spirit hwia me ba hwia hwe ka we na go awo we ya ji so hwia hwe yeah did na kuya eye Congo ekro Congo nantama propro eye Congo krati ukakawrewre Congo wojade wi akasa piati egu no so eye Congo wo ba akwada no diaper so afa Congo na tefa ne to so hono sade be ya akwada to ho enye basa Congo ointment eye kama se wo ba ya de siesia ahemfie ho emanioma koyie fine e wa ahemfie ho e de mai eno nti heba shop bia wo kwa wo se upe Congo e mama nyina ye masima ankasa 0249017101 0249017101 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers are Joshua, bed sheets, blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, epoxy chemicals, waterproof chemicals, stickers, sofa covers, wall frames. Dewa dudomo ehona benyano ebone ye kama. Nienioma efe pa wonta nhye bi wo baabi a. Eno ntia to fo no mko Alaska ho mko to bintom. Enam se ho no kwa wateso na so atimi akoton enya so emfa so kuma se owadum Mrs. Anocha Bro Sanwa Eben Prudential Bank no ya Alaska. It was 0554114878. 0554114878. Nyamisa papa amasapo dia kojaso yakoto ade kakra abahaya Akoma 87.9 FM akoma munsam jimedie no a eno wasugu so uti ye ne samonyako ene start ye ne kafo no papa kasa ye pa ya asumdwie sabaya ye betumi ehunu ye mano mamenko na menimenu abeme ento asobema na udin Pacho ye frame Kennedy a champo wa hene na free by Pacho me free adwoso a chankru okay ewie Pacho ewie de boko Pacho madam asema me bekan isrom penifo asema no fuma Akoma FM 87.9 Kumasi Pacho ye frame papa wo me kofi a champo Tesco Kennedy a champo Pacho waka baby Pacho me papa enua wodi ade e friend kwambo ache ono nso wo kwamo wone me di a enoma bi a ntwa yi na mte madam man pese me de banam di bedan atiefo pacho me papa ebra me WSS na papa be fa me we articulator driver eti menene nante 8 years aye twekoko se hwikuro ni nyina na ye ko ni nyina ti mele kakra na me papa ka se mahunu ka ne kanto wo be fa me ana o me ya fa me wadwumam nti wana me papa ye na dwuma no na kai ni wo nti me di to me papa ni se ye nyamfa me de a o ma me mfa me mo driver fo na o mtwe abonten ka no mo nso mo obo ame kakra ti na me no mo nene nam ti saa times me ne me papa di nsa wo so emre kakra bi na me papa ka baabi me papa yale nti me papa yale ye no ana me papa frɛ me ka kyerɛ me so yale na nam so papa na se yale na ye be ne den na so me nwia ba ko aburokyire na menwia no ebre bia me hia sika bia sika de wodi brame enti menya botre enti me nso me transi hu se da bi me na me ye ba pani ti me ye ba pani ne de wo se me bana me papa yale a me bana me betu hu anamo mam papa ka kire me se wa friend spiritual father wo se obewu ana ti papa o spiritual parent mi nka so obewu no so ono anka so hwe te bia no wom na onya nkwa biem ti saa times no ma di driver bia chi ko bokina ti free bokina ne be duru ye na me so frame say o papa ka baabi ti wana me frame me papa nwia kwambo akene say papa pacho ye se me papa ka baabi na ampa no so o papa kra ye na free ai konfo no che a ye di ne ba adwoso mo akiri bi wo na ye di na koshim nam so na sa na tie da ma betena kwa ma otwen eti ambulance ne be duru na obie mam no so o papa ne da wo no na me ne mienu na di me papa kwhye mo akiri yedim papa kwhye mo akiri wie no abusuafo me ye date eme ye 2018 okay abusuafo emamu ehia mo de ye ne hye date me pacho 2018 na nia wo mu wie ye no
echire asem no na ye pese ye ka ho asem pa because abusua no ha ye nua bemei eno ene ye pese ye bia ni chem nyame ya adom ochina ye bedo sa asem we suko na ye pese ye pa ho ntoma kakra bi ma wo hwe de ya chechire ahyeboa no emu aha ya Akoma 87.9 FM ma bedwafo Akwaba ekwi Akwaba okay evangelist Akwaba and Pastor Julius Ndodo no oko hospital na wentumi free one until wentumi ameka yensa nti na mo ehu no nti wo bompaya na wabobi ede amano Ndodo ne kakra nipa de say yare de ne ye nenam ya adwuma yin so de agya adagie ni mahomgie ni ahomgie ni emu adwendwen kofo nsam adwendwen bo kwa woda wontumi na no mo nsem bebre adwuma na emu nsem bebre program na nsem bebre na ayi nkonya yi hu ayi plaster yi o ma ya wie no o ma ya de rubber achechire no Oma bona bombelet. Nti say ana me ka so mu be kuku akwani aben fofra. Me ba ya de plaster na be plaster ho. And I'm say ya samo. Ya samo etefo ya chiamu wate. Na ya hwe yi a ya ba adwuma ya chiamu. Why? Ya ba adwuma. Wa ba bia wo bia ya chia. Ya hwe ya beji ya ni so. Omo the protein by the share hold no. Ya fan say Marco ya ko same ene kafu ya sam wa ha ya ba adwuma ya bedi no Marco same o se say o ba re ya Emmanuel mo pe kwatekase no mo mra ene dia ebisi ha same so was ojan was dabi was see kwatekase dia kuta no na o pekura ne se obetumi dia amakura amana no person pra me ba no etu wo hwa na se eja kwatekase pe ba bi fa ho fa mesro me mpasem bia ese woman idi woman idi mama ndi na so we do no aneka Marco we do nyama mbe ma no wono aneka saminya wa we do no aneka eja bulanka eja die mu eduro ye de yesrewo oso wudi ba ko be di mienu pa no so emebu ye twemu ye besi asiewi de besi asiewi amanu say ya no mo po oso we go for so mu ya ne number and some numbers obajeje na enye numbers ketuwa yo ye de mbo hunu ni say na won say oso won tua o obisi Mark I like him for the number mama won say wo busa say same senka say de ma asem ye wo de ye ma 1000 say de si ye wo de senka ye si aborosan was me de mintua o dabi de ma ne pena mintua de ma ne pena ade emu eduro eja kwatekase ye de emu eduro no na ma ne pe eni ye nkode e de be Marco minam kai same na kai ye bebre ba same kai de okai enu kwa no kai o me kai bebre na me ba se me cheche ba me cheche mama bi so ye nsam o ensam na no e de Marco na so wo be ye ne dan ade a na ha me ne se enne ma me kan kire mama bim efie bi wo ho na wo kone yenje wa enforce nwuram enforce mfu wani nkoshem that's the whole message na wo bebre eno no that's the whole message efie bi wo ho na wo ko make an yen welcome wa baby for hu gina because abrabo na wo kobo no oba na de adikunti e wewura fie ho no wonya wieye eye do and die woni na ewu it is baby we run ye ma wani gi a sign ememe bi wo ho amedwuru wo ho amenti ase wodi wo be ye chidi ne ko na busua fie ana ne papa ne maame ho wudu na papa ne se ya brante wo be de wo mfie ha me so dan wani ko baby me bai me pese woni ne betra ama me ni kosua ehu obi si efie ho de o mu wo ska
enti media hwa na me wura media media oba we de me ntini huja yo hwa na me wura ukopede wo ho wo ko ho ko ye dai oh ni ha unyina ani o ana mummienyan hu mewra hu ye wo honam ani o yete honam yete yenam honam ena ase yenye nyankompon wontumi nwura obi hu mu adwene we nyame ye ne sese mamiema no ankasa na hu de hyem hu de hyem o eti some continue reading the part sanna me se me kokuma akọ no mamiema no anka ankere obi obi anim na obi amọ na mane amano a mekọ akoku no kuya soja foyi dia on ka che obi awona dwunim ono na tie pa fa de che no ayeku otu de ya wo bekun je se epie firi mu anu we ba na makwa ka kire obi se Ishmael ne mesi meku maako na Ishmael ya fast ka kire maako se maako wo ko no si na na pia wa heya na wo de ni du animu a wo be da obeku bush road no obeku wo de ni bush road a wo beku ma ko ni bush road so kwa ya road glass meku ni wo inside meku ni wo je se pie manu aye de aba inti fie bi wo ho na wo kwa ema mema mfa omo akaka bensa media mechiri mema mekọ media wo ye hwan menini besie ni menini betwe me patwa ye ne ba no aye ne ba ofri na ade mu ne ba aye sede wudi efiri wudi mu ba aye no woni di echire no aye saa woni ni ntumi ntwuma nso ma ni nsi da wotumi ni obi papa ntwuma nso ma ni nsi o he wo ye dan ne na wonim ekwankora wo ne ba no sede wo ba wo de wo ban no wo hye wo de nkom e na omo ba aye eju wo so tumi saa so no no so hye no no so de ho nkom e na ne de ba aye into wo tumi wo ne ba so enti se papa sei onya aware na wo twu mu ne betene ko ye pe enye yiye je se papa de ni nshira edi ekire se me bai ba me ye odi na ba fie o fata fie ha enti me ne ko a ebe ye yiye enti me bai me hira so ama woni ne eno kra no se empena twe ne eye fe papa na ka tro do de baba bi afa bra mesom papa na yes enti me fa meme bi ahomaso dodo ma ye kan kire meme bi ahomaso me de me kom woni mfia me firi mu me ne bosoma bompu ni mpu mabonsom kwaje nkwara ne ma we ana snap ya wo de baaye ma ne kwai entu ni na ko se woni nsu ya hodo wo hu wiase ma ye nkwaje mro sa na kwa bi batena ha o se wo wura he mi wura he nsu ase ne ho ahwan nyina ekosi sei aya ne eje nkwa aya ne beje mama wo aya mu susu mi emfa de ma bi hunu nipa bi mu susu mi emfa di pa wu de ma bi na de hunu nipa me de ho ahwan kokoro manimu a me de ba ye ho ahwan hey mo ya nyire ye ho na no kre wo ye kai no kre eye no kre ababa wona wo di na chi saa no ne papa ani nye ho sai true baby a ye to ahomaso nyina to go then you come down na wa nya wo pe no anu ne ya bre no yeah you come down no nya ne wo pe brafom yeah wonya ne wo pe ya enta wo mama so se wo ko bunko to dwe pa cho na won saka wo ma yes no small work na wo ye de ya yes no small work it rather increases your salary it increases your position your brain ho ase no erade ma ne so na de o ma ne ho so no nyame bre na se it is more now obi a woni di bre me ka kire wo obi a ya manager wo ne adwuma ma na ne fie wuduru ho ya ni akora bia ya dai e wo ho wuduru ho afade buo ya dai ama no obi wo ha na manyini sire no wunyini sire no na ya dai e ya na adwuma mbrofo wonim sire no eti ne yede na to ho no eti ne yede na gina ho no eti ne yesi ade we wo metena mu nye ma akwanim ye enti ne yesi wontena ha na onye yenim ye enti ne yesi ye ntena ha na yenye eti de yenim no ma ye nkyere o ne jai se minim ana me ya na wudi be betena ho metumi aye me do wudi betena metumi aye ya do tena ho tumi nya ma me ka no kora nkyere o anafom adwuma no anafom o ade bia anafom enipa mfanse yetirim ade bi wo ha e school ade bi wo nye school ade bi wo so e school asese wo de keka ho ne yiye no de wurawura no yi bi firi mu enti wo bra wo ho ase atia mesro jai gaga isemo no jai bukulon semo no jai minim semo no na to wo bo ase ne sue firi ho na wo kire wo nani so yiye na watumi awie yiye ne jai se de be anu na ha ye maako enti sa bra yi beto ne bo ase
na enne case na wode abra yɛn no obeja ya ma ye ho adwuma Nsabe kane ma o say ye bewie no kra papa ne kan me ne no ye bewie the last say asama me ne said ye sini na kasanti wo so was said ye wo sini na kasanti yes ye nim papa ne da but kasa Maa Akos ne kasanti me ye die sese me ye de me ye enti saa so na wo so bra wo ho ase na wo to wo bo ase ko ya anka papa no be ye enka se wo send sika me ma me kan kire me bi no wo tina ba bi na wo send sika ba akora no nye sika na etete no bi eni pa na etete no so wo mu nsi wo kwa wo send sika yes the kwa se ma no me hwe ne ba enka wo kra no se ma ko na wo ko ho ache na wo so be yes me sa o nanka wo ye wa sede ache se 1 year akora mu de ma akoma me fa no 1 year enkwala miensa 1 year enkwala miensa kafu ogina so osu because say no wo gu nanimu ase ade ya ne se be ma de kakra bre wankeye ensam ne do so me ntwa so ayempon ne maako because ensam no me wo mu ncheche mu bebre enti ye dwai ato papa no yetene na ase yatena ne na aso onfa ncheye entwa yie de samiti ha keke nyina ne ntwa yie papa oni ho kwan se na no tera wo pesua because o pede mayi ankese se o han dan no de nkola ne tena mu oba o de nani ayede enhu no ni nyina wanya bi enti papa ye dwa ato adwobra wate efo a ene ye Michimo, you fine. Thank you. Yeah, Baba, what you more? Yeah, I just say, yeah, fua, ya pomocho. Yeah, papa. Okay, I know, Mother Cuckoo, ki, ya Baba, ho, facha ye, yes, no, jai, my, right, yeah, come to me. Marco, Yabajuma, hello, mele kuku mele jo miti ukwada na na musa mele kuku mele jo ma ivi unsa wo de wukromfo ni kasa ni nyina abra wai na ma ko beken kan ni nyina agu ho Marco ye nka bibi nkyira asare se ahobrase e di nipa ko akiri ahobrase di nipa ko akiri e na kasa nipa wanum kasa me kasa mbu hada se wo kwa aware oba wanum kasa nye de wo nkwa nye de watopa nye jai menko ba man so wo kwa aware wanum kasa nye de wo mra wo ase jai atopa de min se ye wo jai enko na kweka efi awura mu yama warning de di kan se mewura ho ono wo de ne ba se na medical na wo wi nti enso what sai Antika ba ku na ne watwa so wo ye ba ma sebi wo ye badwema nyanya kaka ben sem na tutra sem na me free ha na imi se me su me free fie ye wo nkonya na nkonya no na obu nyina yare o na nkonya ni nyina yare wo mu nsa wo mu nsore wo shi mu wo nya fa top ni ko hwa ba kokon ko tu nkonya fie so na fe no ko fansa wo de ko hwo mbe hwo no wo ba ma fansa no ko so nkonya fie bomba bo na sare enko fisa wa wo nimu enko ha trawno na bra wo ho ase na papa na wa wo ba no fa na ni die ma no fantikasa wo se watia me poma ho wo sa ye wa no papa wo ko fa kola no wo ne wa fa na ko kire no wo sia no ayi GBC e na ne kekan ye e na hwa fa fa hin yire me ye won watia obi poma ho wo fa na de ade na wo wa ma won se me mpaw e ma it is simple